boşlamaz buradan aşağı tutundunuz. Kim arkadaşım? Parası falan ne? Hayır. Öğretme kanalda. Olmamış işin basmışım. Şabatından geliyor. Şöyle uçakla geliyor. Hayırlı işler izleyenlerimiz, muhterem millətdaşlar, hürmetli qonaqlar, yigitlar, qizlar, xonandalar, izleyenlerimiz başınızda da hayırlı iş selamlaşu sizden bilen nişindir umaysızrak, çünkü uğraqda şu şaqlı gün motor, gün yaktı, nişinkine bulunu qaramasdan, hayırlı saatda deyip bu meclisine başlap jibara gerek, muhterem millətdaşlar. Elbette nindi meclis turunda söz bara deyip sorağanğa, meni değa degine cevap veren bu önkisi meclis turunda elleni uzaqlap, zorlap söylep turga gerek tugul, siz yaratgan, biz hürmet etken büyük motoruna parabız, dürüstüreki yaşlarımız, tabi da dürüstüreki köyöbelekelerimiz, nişi debatta sakta bula, mene alar kirip ornaşacak şuşu, texnikə uşağın, tabın türlerini görgeç, özlerin patşa bilen patşa bege deyip tatlısı kile başladı. Nişi kine bulmasın alar bugün bizdekiler, hemen taşı şurada biz alarına şuşu motor zalığa, gürlettirip alkışlar ve karşılığa deyişler değil mi? Elbette yine nina kulşanılan şekilde sıyık kına kulşanılar var deyiminde, sizin de motoru tırıp basınға deyiş, şer getirip yılmayırға deyiş, güçlük tırıp sızgırға deyiş, hem dertlik tırıp başlığa deyiş. Emin görünür işlerdi. Köyöbelekelerine koşulamazdır mı? Eylemiz var mı? Şampan şerefleri attırıp jiberek. Ayda güzel yaşlar, yigitler, kızlar, efendiler, kadınlar varımızda birlikler şu şekilde rüyunkalarını, bakallarımızına tuturabız derli şeref bilen birinci dostuna, birinci bakallarına biz varımızda birlikler oya basıp götürecekbiz. Geliştik. Eyleriz muhtemelen konuklar. Şereflerden tuturabız kanal başımızda. Ben bunları tamam, bunlar ikisine üstü. Rakan oturalım işte orada. Артур, edetten varız ya, edetten. Durdurak bu işe varız. Aha. Ya, jigitler kızlar, işe şampanski mantıklı tuturdunuz mu şu mu? Tutturmamazsanız kollarını aldık, durup bastık. Yarayım mı orundan? Orundan durup bastık. Bakalım arasında olsa, orundan durup basmamız, ayağı buraya abisatine. Çünkü birinci dost, birinci bakallar basıp biterler. Dükkan ötesinden baylardan. Aha. Aybet. Yaxşı, sana benden. Yıldılar, sizin işin rakallarında. Tertip mi? Aha, yarayım. Bunlar başa muhtemelen bunlar. Ben hazır, şer indirip sonra jiberleşen bunu işe kadar, kot indirdiğime, işe kadar sonradan sonra söz güçlü indirip, urra! Deyip sözüm jiberleşen, 9. Şamay beylerinde yazıman, yana? Motor olsun, eğer zengelden kalsın bizden, terezeden, ıştuk atırlar kuyulup çarpık olsun, nefsdaşları. Hayır, muhtemelen bunlarımız. Bugün şuna da motor meclis, mana şuşa süykümlü paramızdan, yakın dostlarımızdan kızıldığı meclisleri. Hem şuşa meclisine başlar jibere hürmetine, bugünkisi beylemde ışına şu hürmetine deyip, götüremiz birinci bakallarımızdan. Yaşlar işi, 1, 2, 3 bitirmede! Başı kolasın. Götürüyoruz.
Приятно журтуматы. 3 ой alkışlar işitten bulmadan kişiler için приятно olarsanız. Вообще. Да, rahmat. Yay, muhterem milletdaşlar, muhterem qonaqlar, meclis boshlanib ketdi, Allohga shukr. Barimizda esen sog'lar, ustunlar, mum, tugalar, barimizda motorlar, barimizda suyuqlilar. Ana shu o'rinda hayat bo'yicha bir bayramimizning, majlisimizning geografiyasini borlab olib boshlaymiz, deyapman. Ne uchun desangiz, baribirda to'y majlisida ol zo'r geografiyadan bo'lishi mumkin. Chunki kuyov yog'i bor, kelish yog'i bor, shunday deyman. Qo'ygan qo'noqlar bor, mundagi qo'noqlar bor, mestinlar bor. Mana bitta shunday bir tartib bor kuyovlar. Eng yiroqdan kelgan qo'noqqa bir bo'lak berib qo'yib, aytib qo'yish. Самый дальний родственник dedi, самый yiroqdan qo'ygan qo'noq. Jarayman. Ну давайте, bordi boshlaymiz. Bordi boshlaymiz. Oshirma, не надо, не обязательно. Это, siz ikkingizdan tatishdan dedingmi? Tatishdan. Ana ishlab neftikamskilar beramiz biz. Tatishdan bugun. Переселились? Все понятно. Ну давай boshlam shibalik tatishdan все-таки, ями? Tatishdan kelgan qo'noqlar bugun menda bormi? Javob 25-30% имеется мода татishdan. Tatishdan аплодисменты berib qo'ygan kerak. Получается, нефтекамада была, что на нефтекамских ладно var видите. Нефтекамские ладно var mı şükür? Kulağım kadar sana нефтекамские. Вижу, где-то 25%. Аплодисменты нефтекамские ладно. Так. So'rayman, Qozondan kelgan qo'noqlar chiqmadi deyman deydi. Qozon bormi ne? Kelganda shunmi? Aytaman bir turli tomoshiskida. Qozon esiga, Qulshog'imizda qozonlarga qo'ydirib. Qozonlarga. Yo'qsiz qo'ydirib shamiz bitta qozonlarni. Aha. Odamlar sho'rlar yo'qmi, sho'rlar? Bormanda. Вы курами bütün üstüne koydular oturasınız. Ben hoşe. Limon yaklaşırı. Şallalar şu böyle olay takka yok mu şallalar? Min nafsaki sushi dip alıp gittim ben şallan akın. Ya Halil Cefet İlmir'in falan Җәләлиев bana şallada kul şapkanı çalatavı. Aşıklarız, barışlarız. Kul şapkanız da hatırda şükran. Rahmet. İyi. Onlar beyler kişi başa kurtarlar deyip olsa da bir etler şekilde dalıp gitmeli. Ruslan Галиуллин gençleyiz bu katinadır. Oluşan üstüne var. Bana bir türlü bilersmedi gel. Bana her bir tuyda olar şunu bir. Abi işte sobadan bir gelip düşüyor bana tuyda. Başka bir varsa da şu sobadan olar. Tataristan'da, O'zbekiston'da. Barman. Barayda bir alar gibi olar. Alar bütün şeyini kontrolüyor hazır. İyi sobalar. Elek bizden alfabetle A babakada deyip başlamadır ya. Hazır bizden Sa babakada deyip başlanan sobalar vatanmıştı. İyi. Bu çok şüpheli sobalara bakıydı. Kazan artı. Soba değil. Şuyma, Oznakay'dan kimden son? Oznakay'dan biri Oşak'a kimden Kulşalımızı deyler. İyi. Malas deyler ki deyler. Doktor Oznakay bana bir şey şartlar gibi şartlar yerine. Примерно 2 километра Oznakay'da.
200. Соба побольше, наверное. Соба 2 километр. 900. Ну, собадан шулайрак енді бар. 700 километров собадан берді. Ага, нәрсе, мұнда қойдан бар. Краснодарский край. Офигеть. Краснодардан берді қойдан курапар. Басып көрі, брата, басып көрі. Пусть все видят, встань, конечно. О, вообще. Я даже спрашивать не стану, сколько километров. По-любому собадан жырағырақ енді бұл жаным. Давай Краснодарга бір бөлек беріп қойық, ашуламасаңыз. Подождите, сіз, получается, и старший здесь, да? Вы садитесь. Подарок даю только старший. Исәнәрмісіз, здравствуйте. Татарша білесіз? Қолғаны керек білесіңдер бұға жеткен. Исміңіз? Болат. Ой, Болат, қайтқан бөлек болып қайтқан деп жатырсыз келе, но өзіңізге бұған не беріп жібереміз. Алқыштап жіберген болады қайда. Болат әфенді, yol bir Irak, қойқанда жұқа қойдасыз. Яғын Ализакының мендерлері жұмы жұқа тұрған. Маса маңтығы, маңтығы біләгі бәк, но сізге еще күйе біләгіләштен сертификат қорылған. Сертификат подарочный, приглашение на золотую свадьбу молодоженов, короче. Понятно? Все, аплодисменты, алпышап жіберген болса. Рәсима ханымдар, алпышап жіберген. Mana şulay. Motor iter. Men yazgan sizga o'rtamizda bosib turaverib ishontiram. Muhtaram qarablar, bit motor bilan xudoga yuzsiz xonalar kostyumasini deb ko'ramiz, kostyumlar ko'rmaysizlarda. Biz endi bosh xudo bilan eng birinchi ekan qurib olyapmiz, shulanmasangiz. Isanarmisiz xudoga? Nechta xalar, nechta kayflaringiz? Bit yaxshi. Xudoga sizda yaxshi bo'lmishi bo'la olmang. Ning uchun desangiz sizdan oilada pribavlение bo'lgan. Şöyle, все-таки mola uylantirib rahat deydi o'ymi? Bütün narsa o'zingga qaytaradi. Oshida. Qarabsizlar, birgina savol berasiz, deydi Xudoga oshiq olmasangiz, Xudo kelinni ishi kerak so'ng keladi. Shulaymi? Kelinning volig'ini qo'yaman deb o'tirgan shu o'rinda. Endi ko'pdan qarashib deyman. Yarar. Nechikina bo'lmasin, shundan Xudoga yig'layib qoladilar. Men endi sizdan o'zingizga so'z topshirib Xudoga deyman. Yoshlarni motor internetlariga o'tigiz. Hali bizning Xudoyimiz Vatan Tatarstonga hech qadar zulm deb yozib topgan. O'qib yedingizmi? Enasinchi kuna qadar rahmat edingiz. Qadrli bolalarimiz, sizni to'y kuni bilan chin umidlarni paylar qilamiz. Bugungi kunni shoqina maqtov so'zlari aytib o'tsak-da, hech tortib bo'lmaslik aytasizga. Артурға келгенде енді, hech yoldan tugul, kichkinadan insofli, tarbiyali, unganlardan ungan, itoatli, to'g'ri so'zli, bir vaqtda da bir qo'shanda aldashmas, shunday bo'ldi. Shunga ko'ra endi mana o'sib bo'jitgachda, men g'ayrat qilam degachda biz bir da boshqa ko'rsatmadik, chunki Артур o'g'limiz yolg'iz o'zini yolg'iz yetkazib so'ylamas degan boshimizga da kelmadi. Chunki mana shaqda bir vaqtda da onda yolg'iz odamlar bir vaqtda da yosag'ani bo'lmadi, Allohga shukr. Qizlarga da turib kelmadi bir vaqtda da endi. Balki shunga da shunday bo'lgandir. Chunki uning oldinda har vaqt yoqdi mo'yab bo'lgan. Shu xatli idealniy пример qolsa bo'ldi endi. Shunga ularni ko'p vaqt tarbiyalab etdingdi. Shunga shu turiydan bordi da bor. Nafsa turumda aytganda endi. Nafsaning Tatishli rayonining eng o'rnakli g'aylalarining birisidan tarbiya olganini har birimizga kerak. Shunga ko'ra endi Nafsa da shunday o'rnakli bo'lib mashqasiga. Shunday o'rnakli g'aylada tarbiya olgan. Shunday tasdiqlaydi. Birinchi kundan o'g'indi Nafisa shu shoqli tarbiyatildi. Yurakka o'tib kiradi. Mana shu shoqlar ekan shin-shinlarda. Shunga shunday bo'lib qolardi, ishonasi kelaydi, ortiq maqtamayman. Mana shundan shu shoqlar ani deb uzib turadi.
Tıyna, sabır, yumuşak kınayım, yumuşak kumulli, nişker kumulli. Şu an Nafisa gel şunday bulasın bir başka yapsın gel. Şöyle diyeyim de. Şunu da destekleyin. Nasıl indi bizning kengash tugul, vasiyat. İki yoklapta sizning birgina tuğanınız var. Nafisaning nikashi Arturni tayinde. Abisi Hadirinde bilan bizning тоже kelinimiz Ильнурimiz. Ular bilan bir vaqt, her vaqt bir tuğan yaşaymiz. Aralashib yaşaymiz. Tuğanlardan da Kadir bir kimde yok bu dünyada. Şuna gel birden bo'lamiz. Şundan da sözümni maqtov so'zlarini şiir yollarıyla tamamlayıp kengashlardi. Bolalarımızga izledi dilekler, ko'ngil tubidan chiqqan kengashlar. Ertayani bugün in baxtli mezgildir. Yirik hislar to'lqinida jilli shodlana ko'ngil. Turmush kitabına bugün ma'qul izlar soldingiz. Go'zal borlar bo'lib podshoh biz tilimiz. Qolimiz. Uylaman aql sotadi, kengashlar deb bilamiz. Har kishining o'z suqmog'i, o'z yo'li bor, bilamiz. Tabiatda turli shabit, buloqlari, yomg'iri, oyoz kunlar tutgan chaqda, yig'ash yili dovlar. Oq bitlardan gina turmay, qolin turmush kitabim kisatam. Sanaymidim bizni umr so'qmog'i. Jildovlar yig'a olmagan birga o'tlasam, bir-biringni so'zsizgina bir qarashdan anglasam. Biring olingan shoqlarda yordam qo'li so'zig'iz, g'ururlikni ortqa qo'yib siz kechirarsiz. Turmushda ishlar juda ko'p, oqlarin ko'ra biling, yovuzlikni ortqa qo'yib poklikni tuya biling. Bir-birigiz uchun menga oltin bag'ana bo'lin, suygan yoril birovgina siz shuni istading. Sen mening birdan birimli o't yolqinda yonig'iz, inlarga boshim solib yilag'iz ham ko'ligiz. Ertayanlarning kishira hallarin bilishigiz, bizning hallar yaxshi deb xabarlar berishigiz. Qon qarindosh tug'aningizning bir ekanini anglag'iz. Bir ekanini anglag'iz, kerak ekan ikkilanmay yordamga botlag'iz. Oshig'iz bo'lishirga suyunish shodliklarni unutmag'iz. Ishonishli obuy engash borni, do'st tuganni tashlamag'iz. Men kim deb burunchiga sirat bulsalar keragiz, kurshining halin bilib. Yomon so'zdan, yomon ko'zdan, g'ayrat so'zdan bir-biringizni saqlag'iz. Og'irliksiz bo'lamni, sabrlikni saqlag'iz. Dilingdashda ikkinchigiz dilsiz qolabiligiz. Tovush-tovuğa masalani shisha olmang diligiz. İğrenigiz siz kularga yoshlarni yeta-yeta, kuchli ruhli bo'lsangina sinovlar yengilda, sabr tibi sari oltin bolalarim berigiz. Quloq solib kengashlarga motor umr etigiz. Bolalar sizni tozalik bizlarni motor qilmay yashab, keyingiz motor bolalar ustida o'ttirib, bizdan tirakchiliklar bo'lsin. Rahmat. Nazarova Sibir Rahmonda hazırlıktan Ey Xudo, Alloh taolo sabrlik bizni sizga malay, bunday xalajat bilan. Ya'ni unutdi bir kupletdan. Zagiz ketgan yozuv qog'oz ditu, sarg'ayon sandiq tubida, sarg'aymasin sizning sof mahabat, sog'lom surul umrga birdan o'tib qolgan. Unutdi.
Şahı özünü tutab qo'ydi. Olqishlab jibirgan Xudoga. Necha ketmiş qolganmiz deganda. Yana muhtaramlar mana e'tiboringdasiz nima? Xudo bilan qarab turam, aytadilar endi, "Oy, krizis yaqinlashdi falan faqsodimi, falan degan bo'lar." Nifiga podobno, Xudo bilan qaramiz mana haqiqatga e'tiboringiz qiladi. Oltin ol hadisatini, oltin mo'yinsa bor, oltin bo'ldi. Xudo, yilmayani? Nima oltin oltin turishga bu krizis shorto. Qururga harakatlar yashaydi, ayman. Yana qo'ytari Xudoga kirib ketgancha, aha kirib tashdi. Allah kirmişlik qonun ko'rganman. Oshqamiz, olqishlab chiqaringlar, Xudo bilan yaraman. Xudoga ruxsat etsangiz, yo'q oshqamiz. Menga Xudo bilan so'zlab shunday mashg'ulot qilsangizlar. Chunki narsaga desangiz siz yalingiz, shuni chiqardingiz. Kelin olib tekshirganda ularga pilga kelishgan tugul. Bu qanday kelib chiqadimi Xudo. Nishikina bo'lmasa barabarlarga shodlikni ko'ring, merimizga qarab turib mana shunday go'zallar edi. Degan qo'nasini sizda bilmayman, qo'nasini barabar bir turli monsulardan qo'yalar. Shundan da mana uyda bo'lgan qiz bolalarni deb chiqarib shinellardan tugulu. Nahima va ikkinchi yaqqan suylaydi. Allohga shukr borib o'rnashdi. Allohga shukr deb qaraydi. Shulay qiz kishini o'z vaqtida barib o'rnashish kerak. Shulay sizdan so'rashim kerak mana kiyov ishi kerak endi, kiyov turibdan ishi kerak fikr edingiz. O'zingizga oshirma bo'lay. Yo'q, shart qilib aytdi. Shulay mana, prям shulay krutoyda. Yalar. Birinchi ko'rishgan deb so'ralganda o'rnida to'g'rilaydi. Kuyovlarimizni tanishib tarixiga o'z ishlaringlar, biz Allohdan o'zlaridan so'roq so'ramiz, Alloh bersin. Shu onda men mikrofonni ham so'zni sizga topshiraman. Kuyovlarimizni montolib qilamiz. Rahmat edingiz. Qadrli bolalarimiz, qizimiz Nafisa, kuyovimiz Артур. Nesilarga deb turdim-da, shuni oldim hisobga. Boshlarimiz yomon turmushni bu xayrli sababda. Uchrashtirgansiz niyozmiz, g'oshib barbar bo'lgansiz. Shashka baylashirga va'dalar qo'yishgansiz. Esingda tutsin kuyov, har vaqtda bu sabr, ishda usta, ham botir, so'zga qisqa, ham taqvar. Senda taqva qizim, sen adamlar ikki so'z, uyning yari, boshliq tabi, irin suygan xotin qiz. G'oyilada javob qilib, ikkingizga da dusha, nim so'qlag'iz muhabbatni. Ish shundagina qisha. Sizning ustingda har vaqt sey-hurmat bo'lib tursin. Saylag'iz do'stlarni yaratdi, tug'anlar kelib tursin. Tosmatlar bilan sizga dushmanlar siyinmasin. Yoqdan nur sunmasin yuzda, muhabbat so'nmasin. Muhabbatingizni uzun yillar saqlaymiz. Umrga bag'li bo'lib yashaymiz. Hozir aytingizga Interaktion o'rnakli g'oyalar bor haqida tugun bo'lgan mavzular ustida yozsin. Üçüncü, dördüncü, beşinci, bunlardan şurada geldi. Ben olmuşsa, ben de dolaşacağım bu kalimanaysa, bu bir geldik mi? Ne gelmediniz bana?
В общем, смотрите, много, да, по-татарски совсем не ферштейн, да? Совсем никак. И сами справляетесь? Да, чуть-чуть. Так, и сами справляетесь? Yes. Сау Пока-пока. Окша. Мани. Окша. Молодец, окша yok сразу. Окша yok ты. Сразу да, если будут спрашивать, окша yok сразу так и говорите, да? Да, yes. Ну, в общем, я так понял, у вас вход есть, выход есть, да? И чуть-чуть понимаете, или говорить не можете? И вход есть, и выход есть. Ну ладно. В общем, давай так. Смотрите, вот мой русский получается примерно как ваш татарский. Я понимаю. Я в основном буду разговаривать на татарском. Если что конкретно непонятно, пару часов поломано лазерно. Ой, вообще отлично. Все согласны на такую вещь, а? Нормально? Татар сейчас умеем, если кто не знает, пусть перевод сделает. Конечно, татар что можно говорить. Кто сказал, у вас рыбится, перевод я всегда здесь. Конечно, все. Я не знаю, пора залить таша, беттартим бар. Мне той мәжлісінде ғадатта бит аукцион була. Менә безнең монда 2 шампан шәрабы бар, димә, иптәшләр. Без бу шампан шәрәпләрне бүген аукционда сатмыйбыз вообще-да. Бу сонда торган шампан шәрәпләре түгел. Мин шуңа күрә уйланып да, Артур, Нафиса, сез каршы килмәсәгез, менә шушы туйның башында ук бер аукцион ясыйм әле. Монда акча кирәк булмаячак сразу әйтәм. Акча аукцион түгел бу. Аукцион беләсезме нинди форматта уза? Тыңлагыз шул генә. Менә безнең кәләшебезнең исеме Нафиса. Җырлада торган җырлый диде. Нафиса, шул чаклы матур булар ул, аппак күлмә гәдә кисә дип җырлыйлар безнең якта. Шулай, исеме исеменә туры килгән. Мин уйладым да, Нафиса, синеке сыман матур исем бар булмаячак. Но шулай да попытаться можно эзләп карарга. Н хәрефенә башланган, хәрефенә тамамланган, урысча булса да хәрефенә тамамланган кыз исемнәренә аукцион ясыйбыз. То есть ничек булачак? Хәзер монда килгән кунаклар менә шушы Н хәрефенә башланган, хәрефенә яки хәрефенә тамамланган исемнәрне мин алып торачаклар. Берәм. Кем иң ахырда исемне кемдә кем адый. Мин ишкә сона бетергәнче шушы кунагыбыз җиңүче булып чыга. Мин аңа шикарный бер бүләк тапшырам. Була зато менә синең исемгә охшаган матур кызлар исеме бар микән, шуны беләсе килә мине. Окей? Ризамы? Артур, син башы түгел бит? Әйе. Шуңа күрә мөхтәрәм урыннан кычкырып ярамый, кулыгызны күтәрегез. Мин киләм, сорыйм. Действительно дөреслеккә туры килсә, шуннан дальше уйлый башлыйбыз. Менә дигәндә, дальнобойщик күтәрде, пока дальнобойщикка барып киләм. Подождите, дальнобойщик килә бит. Әйе. Ага. Иң беренче исем Берәү генә килә. Надежда. На хәрефенә башлана, хәрефенә тамамлана. Кабул итәбез. Марҗа булса да бар инде бу. Әйе. Все, Надежда. Ишкәгә санаганчы, менә бу белән исем әйтмәсә, бүләкне сезгә бирәм. Или я Сухововдан, я белән әсәшә. Юк, әйтсенме? Юк, әйтәсез. Теперь на русском. Что нам сделать? Ой, блин. Короче, объясни, пожалуйста, что надо делать. Нет, не на «Р». Короче, надо назвать такие прикольные женские имена, которые начинаются на букву «Н» и заканчиваются на букву «Э». Неля заканчивается на букву «Я». Мы не принимаем. Ноя, принимаем. Ноя же принимается. Ноя. Все, Ноя, принимаем, отлично. Считай до 3. Раз, подождите. Она дегенде бар, уже кызым бер вариант. Ваш вариант? Нурсилә. Кабул итәбезме? Нурсилә, подождите. Ага. Нәзирә. Оралы исем. Ага. Нәзирә. Так. Нафиса. Урысчасы Нафиса була минем. Нафиса, бу татарча гына, урысчасы юк менә. Нафиса була бу. Нафиса кабул итәбез. Менә бер вариант. Ага. Нафиса булды, мисал Нәгыймә хәзер. Мисал Нәгыймәне кабул итәбез. Так. Кодакай, әйдәләр? Найда булды бит әйтте менә бу җегет. Әйтәләр менә Нафисаны. Ага. Нәсимә. Бара дисем. Нәсимә, ага.
Нурсиле. Бара дейсің, аха. Нуриде. Бара дейсің, Нуриде. Аха, подождите. Нәргиза, әйді. Яқшы, да, қана тегінде бір құлдарды. Нәргиза. Сіздің вариант? Yok, Ножие. Kabul edilmeyi. Da. İşe variantı. Aha. Neşide. Bağıran değilsindiriz. Neşide İhsanova. Aha. Tak. Olmadı. Neşide baka. Aha. Надежданы айттың, Надежданы айтты. Наташа бара дейсің. Наташа, ты мое сердце и душа. Деген жыр бар еді. Аха. Кеп. Нафиля, дұрыс бара дейсің. Нафиля бір, Нафиля екі. Нақида. Аха. Нина. Конечно, Ниночка, она дегенде құлдырды. Так, айгында не дейсің шығар екен? Нурзада. Точно, бардыйдан дейсің Нурзада. Дұрыс, Нурзада. Нурмила. Күнде ешкені, конечно, тұқалы дәрізі. Нурмила. Аха. Наина. Бама дейсің? Ее файнасын ішті бар. Наина deyip жатамыз, ера. Аха. Нона. Есть такое? Есть. Нона. Аха, куда вы? Так. Нафия. Нуридасы қабыл етеміз, нафқиясы бар ма? Емлемді. Нуридасы қабыл етеміз. Нурида раз, Нурида два, Нурида? Нурсида болмады бейт, Нурсида. Нурсида бір, Нурсида екі. Нәжиме қабыл етеміз, Нәжиме болды, Нәжиме болмады. Сіздікі Нәжиме, осы Нәжиме. Bir деген olmadı ayı. Ben ikisi bir bular. Нәжиме, подожди, да не можешь продам, так? Üzerine ayasını şapatır sonra. Nurgize, var mı oturuysa? Nurgize da ne boşu per, Nurgize da ne boşu gider, Nurgize. Milyoşuna var. Neyre. Oran değilsin. Neyre. Aha. Neyre bir, Neyre iki. Nana. Pardon. Nana. Группа Nana. Alacağız mı? Nana kişi değil. Nanası buldu. Значит, Nana'nı kabul etmemiz. Masa kişi değil. Neyre baka basit var ya. Tak. Naza. Var Naza. Anlıyorsun bak. Naza. Aha. Naza. Нарина ходит пожалуй. Нарина уже давно было. Давно уже? Да, вы только что проснулись просто, ага. Назифа. Назифа болмады бейт. Назифа Хадирова. Назифа бір, Назифа екі и Назифа варианты болырға может. Наргиза болды. Назифа бір. Так. Надира. Bulmadı iş Nadire. Aha, Nadire bir, Nadire iki. Nurjigan. Oylap qarağız. Aha. Noise. Barman deysin? Noise. Var iyi mi? Kabul edemez. Noise bir, Noise iki, и Noise. Подождите. Nadine. Barman deysin. Üçtürmede Nadine variantı bir, Nadine variantı iki, Nadine variantı. Belli. Başlamanşı değil mi? Nasıl bir kere Barman deysin? Несмеяна. Андый кішісі yok mu değil mi? Несмеяна. Біле mi? Несмеяна деген кішісі var mı ne? Var. Наруто. Японский. Нет, Japon'dan direktör. Burada orjanalarına da разбираться не такое. Так. Başladı
Насловика пока. Последний вариант разрешен такими. Насловика. Но. Ильнур. Нафиса. Бар алдайсыз. Нафдина. Бар. İşte бар. Нафдина. Нафқа плюс дина, нафдина была. Ага. Так, хорошо. Нафида bulmadı mı o? Yok bulmadı. Nafida degan variant bulmadı. Nafida. Nafkiya. Bu nafkiya şu. Ay nafida baka. Nafima buldu. Aha. Anda deydi, Nesime ibitti. Nesime давно buldu dedi. Вы что? Nesime уже давно. Aha. Nabire kıymat bulmadı mı değil mi? Nabire bulmadı. Nabire kıymat diye bir şey var. Nabire varyantı bir. Nabire varyantı iyi. O adamı tuttuğunda. O. Вообще, меня ошиб пока просто Набира варианта. Ну давай, сильно корни. Нафиса. Хорошо, как это было голос, Нафиса я не хочу ему. Давай, бери өзіне. Шортов. Исімәңе. Шүшули башласын сен. Нафисаны алқыштан жіберге! Нафиса вариант үшін эксклюзив. Сертификат на эксклюзивное фото с женихом и с невестой. Окей? Ой, конечно. Шишек что это было? Большое исправление. Окей. Артур, Ильнур, давай шоу хурматка. Нафиса хурматына кіріп қойыңыздар. Аяғысың, işte. Мами мен комменте бар. Артур мен Эльмира қоясың. Бар, құлы алып кірі. Шулай міне, гостиницаға кеттілер уже. Яшап екен нешедесің. Пока олар гостиницаға бала демейді, олар үйленмеген. Тегелер бе? Может. Яра, жігіттер қыздар. В общем, сізге полный карт-бланш. Сіз сөзіңізгіне рахаттанып сөйлерге мүмкін, рахаттанып жыларға мүмкін, рахаттанып берге мүмкін. Ғұрма, сөзім есіге тапшырамын. Менің ешкер бар, Нафисамен сөйлей тұрған ел. Жігітте, сіз вообще фигня, менің ешкені бір қызда гитарда ойнап өтмейді. Шондыра бір гитарда ойнап жүріп тұрасың келе. Нафиса, шай деме, өзіңе айтадырын бейді, Аллахай. Мен мені гитардан қойсамда тұтасына кірмейді. Олай да просто гитарна тегелеге тұту мінейді, балайдаға тұту мінейді. В общем, бізге бір мастер-класс көрсетірсің енді шылай бейді. Әліге сөз сізге. Қадір доғар, мен сізге жыр әзірлеп деп сөз әзірлерге жетішмей қалдым. Шын көңілден гіне айтып дейді. Нафиса бар, біз білік шақта тегашып соғышып біздік, но өскәш ик яқын көре башладық бір-бірімізді. Мен надеюсь, что biz şolay bir-birimizni ömür boyu yakın ko'rib, hozirda Артурны да şolay yakın ko'rib yaşarmiz. Oba meniki bigrak vaqsuv kishi, Артурni saylagach, Артур крутой kishi bo'lib chiqayapti. Лучше невольник будет. Sizga tilayim, banallik shu. Baxt, shodlik, bir-biringizni yoratdingiz, bir qo'shinda tegashmangiz. Бірәдінде разногласиялар болса, кеңешләшігіз, сөйләшігіз. Нафиса басин, бірде қабалнаван зейдіна, Нафиса забей, Артур все порешает. Все, счастье себе. Спасибо. Счастливо. Дорогие Нафиса, Артур, поздравляю вас от всего сердца с этим днем, с рождением вашей семьи. Теперь уже вы официально новая ячейка нашей большой страны. Желаю вам всегда быть в гармонии с собой и друг с другом, слушать друг друга всегда и словами через рот говорить
и не ссориться, не обижаться по пустякам, потому что все проблемы решаемы. Главное любить друг друга, и пусть это будет не единственный лучший день в вашей жизни, пусть все самое лучшее еще только ждет нас впереди. Любим, обнимаем. Давай, Җәләлиев соғышқанды. Лайк бергенен соғышламасам. Мына сен айтып бит Нафиса сенен бір туған апа болғаш, да, дейме? Нафиса сен апа болғаш. Артур сен кім болайын? Мен Артур деп жүрмін. Мына айтырым сен Артур деп. Бұлар енді Артур абай сенен жизни болауы. Артур жизни деген сразу айтады, ауыз тұтырып, ортаға шелек бола сразу айтады. Артур жизни. Көрдің ана, елма-елма деген шағын кетті, сразу, конечно, Артур жизни Нафиса бар, окей? Айыр, в общем, гитараны қабызамыз болсын, жоқ ма? Давай қабыздай, деймін. Камилла, сен отырып тұр, пока еме, олайса түтіндері шығып ашылған гитараны не барсыздар. Айыр, еме, пока сен отырып тұр, мен қазір гитараны алып келем. В любовных пожарах петарды сердец. Стенка за стенкой, душа за душою тоска. Тянет болотную вдоль заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам. Белое сердечко и гладкой ходит ты. Наши тела мы могли отыскать по следам. Если бы мы не забыли оставить следы. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через деревни провода, небо только мне мучится. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился.
Ты что, братан, без подарка, что ли? А, без самого нашего шутки, будильник были где-то, понимаешь? Bilmem budilnik turadi, so'zlar bo'lgan. Montaj qilma, shoqlamasam rosa, ya'ni. Всё. Сема еще раз сертификат оборвала, дает право получить сувенир из свадебного путешествия молодоженов, окей? Но на просто сувенир обязательно. А уже теперь это свадебное путешествие. Ай, Назарова уже. Я его правильно дошла. Biz rahmat sizga, ba'zida shu mezgilda qo'ldan sharkalarni ko'tarib qo'ysangiz bo'lar, kelgan qisqalarni ko'tmagiz. Ayting mana, bugungi majlisning qoidasi birozgina boshqa turdi. Обычный to'ylarga shumagan bugungi to'y. Ey, omadi bilan shok qarayman. Bugungi majlisda bizning tanishuv degan nominatsiya bo'lmayapti butunlayda. Aytib bilasizlar, bugungi majlisda shoyoqdagi ustallar bilan chiqib, turkum bilan chiqib qo'pol degan iborada bo'lmayapti. Bugun bizning svobodniy mikrofon nominatsiyasi bilan ishlaydi. Hamon majlisda bordik, 4 taqdir e'lon etiladi. Kimning tilagi bor, kimning aytgan so'zi bor, qisqagina, ustagina, motorni aytib, tilaklaringizni shikilib uzasiz. Kimning aytgan tilagi yo'q, ozoqlanib turmaysiz. Ya'ni, agar bir qoti aytgan so'zlaringizni hurmat shunday iborlardan aytiladi. Mana bizning televizorda, faroqat boshqasi bo'lish kerak. Agar mana shu televizorda ish davomida sizni tushirishi, tanaffusga chiqqach, motor kirib, ona qoshini bosib, tabriklab, qo'lqop so'zlari videoga yozdirib qoldira olasiz. Kelishdimi? Kuyovlarimiz ularni o'zlarini putешествияларga chiqib ketgach, kuni shuni qolib qolishadi. Ey, o'shada uni televizorda nичего не понял, да? Сейчас объясню. В общем, как на перерыве кушать не будешь, в общем, целый вечер будешь снимать видео поздравления, окей? Но можешь молодого гнать, сам можешь покушать, я понимаю? Можно и так. В общем, разберитесь сами, окей? Я понимаю. Шулай, одна sonunda bugün bir kup şeyler olacak, bir kup sözler olacak. Türkçedeki sözler şuradaki jırlar, konkurslar, kısıtlama mizgeler, неожиданный mizgeler olacak mümkün. Siz de yoğalıp durmamız, neydi işaret olsa da alkışlarına dururuz. Yani şu işaratta meclis kumulda ham kızıklı, udaşaklı. Eylesem yine, naktar şu mizgeler var, biz yine takdim ederiz sizden için bir müzikal nomer, onda yetkililer birini etiketesiyle ve bu taban, bunlar Nafisa'nın adnagrodnikları. Hayır. Короче, мен бұларға микрофонны шығып, өзім қалдық тәкидалар, бұларды құттойны өздері ашып шығашақлар. Бұлардың қолына келе тұрған. Ләкин мен бұларын бүгін контролеріне кетешекмен, не үшін дегенде мен аналарына көрді керек. Башқа шағыламын. Еще старшую группу, прикинь, вообще нормально. Нафиса менің правая рука. Жоқыра, yok әлмен самый старшылары. Конечно, и старший. Нәқта шушы мезгілде, давай одногруппниктарды бәрі шығара башлайды, яғни. Чүнки бүтін өсті шоқ қатудан тұрайды. Бұлар нешілер екен, нәрсе өшілдер екен, бұлар ұлылар бекен, жырылдар бекен дейді. Бұлар түрсінді екен, бүтін өсті өшілді. Ләкин бүгін әзіздерді, ортақ қыламағыз, культурныға. Шақырбаны бірінші кетемізде, чистай мишары. Біздің арада башқұртлар да болды, татарлар да болды, мишарлар да болды. Мына шушы чистай мишаны шақырамыз, кеп кішкенегіне, сап-сарығына, ұзын бұрынлығына, но баяны қора, һәм бик яқшы не бұл жігіт. Шақырып алайық Альфис, Галиуллин, чистайский.
Обычно иртен бирге үйрене. Тұрмыш ете башлағаш. Мен міне 3 жыл дегенде үйренген өзі. Но сені бұл үйренген жоқ бейді башлаған жаме. Бәрі нәрсе болды албата ба. Әлі көрістер бар екен. Я, неше кіра боласы мұқтырамандар, мен бауын әрке өлігіне шынашасыны яқыдырақ, әйе, не үшін дегенде, алдар білән бүгін келіп аралашасы қам сөйлешесінен келіп тұрар. Әйе, шуан көрі, әлбетті рұқсат етерсіз. Sizge bir nişe soru verip giderken Артур Нафиса, şuna bağız ben sizden bir motor gamel oşoşo mezgilinden bildirecektim çünkü reklam ettiğine bir var diye şuna bağız Артур mikrofonu misine tavşıramın. Hayli başlığı olarak, ilk kişi olarak var ilk derecede seninle söyleşirken iş. Muhtemelen buranlar. Bana köy arkadaşlar neyse turda söyleşirken'de hazır olmadır gidem. Bazıları mağlup olmanca bizim ilgili köy arkadaş Kişiye uçraşıp, bugün güne aynen bu itigerden kirip oturan ceyler kızartı uçurayım. Hayır. Allah'ın itigerden büyük motoriter uçraşkanlar, büyük motoriter tanışkanlar, onların da başka barlar gibi bu motoruna mehbet tarihı var. Sizin şuşa mehbet tarihini bilesiniz kine olacak mı? Kine. Bilesiniz kine be? No demek biz şuşa turda hazır bizlerden soruyacağız. Артур, вообще утром проснулся в теории, нормально. Вообще утром начался. Вообще, пофиг, короче. Там пару написано. В общем, в теории. Эй, Артур, ayda, boshlab chiqargan. Mana eng birinchi Nafisani ko'rgan kunini xotirlaysizmi? Qo'shada bo'ldi bu hali. Shu tarix bitining shu sahifasini borlaydi, пожалуйста. Нешанчы yıllar bo'ldi bu bilingandan, может конкретно datsida xotirlaysizlar. Şeydim ol, gözüydüm, akışıydım ol. Давай. 2010 yılda. 2010 yıl. Muhtemelen 10 yıl öyle mi? Nefika себе. 10 yıl öyle. Uzakta gideriz. 2010 yıl neçinci klasda okudun o vaxtda? 10. klasga kirdim. 10 klasga kirdin. 10 klasga kirdin. Normal qo'ylar 10 klass samый burunga qizlar izlashga boshlagan vaqt edi. Samый toshdan qizib kelgan vaqti. O'z-o'zini qo'yib bilishgan vaqt demakdir. 10 klassga o'qirgan kelding. Shundan söylab jibardim. Narsa bo'lganda maktabdan o'tishdan bo'lgan. Birinchi Nafisa o'zida bo'ladi, redaktsiyaga. Подожди. 10 klassda o'qigan vaqt sening bir zaman sening ВКонтакте видеоga кто-то стучится. Qaraysan Нафиса Назарова. Ага. Сразу заявканы qabul etdingmi? Сразу qabul etdim. Просто qarab turmadim endi. Yo'q, qaradi, ishlarimiz ekan. Ha, shunday. Все, qarab nishon shirgan qizgan и добавлять etib qo'ydim. Друзья. Shunday eng birinchi SMS-ni sen yozgan bo'lmi? Biz söylashdik, yozamiz. Yozishmadingiz. Yozmadim. Bu добавлять etib shu yozadi, конечно, sen kerak yo'q. Конечно. И yozib jibargansiz deydi. Привет, как дела? Или привет, как дела, мы знакомы? А вы что видите, потому что мальчик? Да, привет, конечно, и я знаю, ты же Артурчик. Примерно, просто свои мысли. Я кончайым артур. Ну, шулай, ВКонтакте'da yozisha boshladingiz. Hayır. Mana birinchi taqdirdagi jigit bilan qiz bo'laraq birinchi svidaniyani ko'pmi vaqtdan so'ng uyushtirdingiz siz? 2016 yılmi? 2016 yılmi? 6 yıl kontaktda yozishdingizmi? Biz muslashib berdik uyimizga. Все понятно. Siz одноклассники? Точно. Bular пока muslashib qilishibdi. Одноклассники, да, muslashib qilyapmiz. И вдруг 2016 yılda что-то пошло не так. Jibar, nesta bo'lganda? Bilmadim, narsani deyman. Ну, конечно, hurmat do'stlar. Necha yil bo'yi birga o'qigan kishi deb o'ylayman. Все, ana kruгом yoqdan tekshirasiz edi. Sport zalda aylab yuguraman.
Eyben trenirovasi etami, yaxshi o'qiyman, boshqa ishlayman, suylashaman, do'stman. Bitta tekshirishga boshlab, klassdashman. Shundan so'ng men olganimda 2016-yilda seni boshingga so'qdi. Всё, Nafisadan da yaxshisi bo'lmay yashab. Senin nega testiyorlar bo'ldi endi? Yo'qay, so'rovni bolalarga aytib qo'yganlar. Narsasi bilan Jalalievni to'sib shoshadi. Mana narsasi bilan. Mana Nafisani 2016-yilda ko'rgach, qaysi jigarni silkindi sening? Qaysi jigarni silkindi deb xudoga. Ko'ngil bo'lganda. Bilasizmi do'stlar, ko'ngil bo'lganda qo'shlar qovuzlash. Yok, normal senin şurada durmaya olmalı. Kumlar bulmanıp gitti. İzinde çok poнял, кто-то вопрос мне kahırsı. Но birinci sırada neler yapacak? Seni de şeşekler tutup 2016 yılda gitti Nafisa yanına. Şeşek bulmağa kadar yapalım bunu. Yok, yapmasın dedi. Birinci sırada şeşek tutup bardak dönüşüne gelin. Сразу баловать не надо. Ko'rishdingiz, motor itirib, gulakasizdir endi. Gulakdek motor itirib uchrasha boshladingiz. Yo'q, shunday deyman mana, narsasi qaysi yoqi bilan sizga Jalalievni bilan qaysi yoqi o'xshadimi? Sen shu chaqdagi shundan da yaxshi qiz bo'lmayashaq deb o'yladim. Sen endi baribir mana nega biror sifatda o'xshaydi, o'xshaydi. Qaysidir bir yo'q o'xshaydi dedi. Mana, ikkalasini bu turda ichida. Kişilikle yerden şeyler oluyor. Yolmayıp kadradırız. Bu mesele neydi? Da. Şu an dürüst. Yediriyoruz, şunlarda dürüst. Biz bileceğim çünkü bizim dağının altına grupnik olarak bu sıfatlar nefsine has edilmesiyle. Ya bu etkileri Артур, benim de elini sorulayım hazırlayayım. Daha bir lirический отступление yapıyoruz. Senin yine ki hoca bildi. Senin yaşında şap dikken, ırgıma hatın. Senin de geoyutuk olarak üzerinden kadar şaşırtığında bugün duyduğunu yapıp koyuyorlar diye motor edilip kızlar bir hissi var Артур. Onlar maqtan yaratlar, onlar indi şu şekilde zorlananlar yaratlar, motorsuzlar yaratlar indi. Motor edilip gözlerine tutup qaralaydı. Nafisne vardı. Eğitim şunday uzak sizlerde. Eğer bu koronavirüs olmasa biz belki birlikte kavuşmak olur. Dedi bu sakta var. Bak şimdi oraya. Sen bakalım. Şimdi şu an nasıl yerden bir boşluğa geçiyor. Böyle olsun. Böyle. Şeyimiz görüyoruz. Bütün yok noktayı toplamlarında bir gelsen bir şahsen zorlanmasın. Teşekkür ederim. Gelmeye yapabilirsin. Başlayın zorlanmasın. Bravo. Kul çok uyulan gerek bu saçmalığında. Nerseler bulunduğundan da Артур Süleyman ili yaşayıp kaldırgan sözleri de buldu mu? Şu 10. klasqa kirib oldimdan. Firdevsovga sizning klasda yangi muallim bo'lishyapti. Подожди, Firdevsov kim o? Bu bizda neyda ординовативda stomatolog. Stomatolog. Bu mu da var mı? Напротив школы нет. Yok, adam şimdi şoförler kadar da Шулай деп айтты да, мен кіріп кеттім, қарамас кім бола екенбіз. Yok, подожди, stomatolog oyanırdı son sizge yoğaşın. Ана туған болып шығып алды. Все понятно. Sen kırıp gittin, spesif paralar. Evet, kіріп кеттім. Таптым, яғын кішілерді, яларымды барысында контакциясылар таптым. И друзья добавили. Да. А ты что, потом Артур? Он просто друзья добавить как сine. Aha, sen taптın devam ettin. Ну, шулай, яқын көріп еді, яғын кіші бұлашы. Классташ değil mi? Все-таки, одноклассник. Жылы етіп, қабыл етірге керек деп шулай тұрып, алдан танысып бұйырып айладым. Анары екіт болғаш, ендейді әйткенді любопытный дейінді. Ну, конечно, да, не надо прикинь. Кәсілер ойлаған сенің қызыңа. Шuna, оқу башланып кетті.
Ничего, нормально, дос, лошадь бери башладыңыз, нормально жігіт бұл, нормальный класстар. Біздің сразу приняли. Бірге классташларым тұрады, біз барымыз бір компанияда. Шулай, не? Бізге бірге бұлдық міне бірге башталып, бірге шулай дос болды. Анары шулай. Olmadım. 2016 yılga eğlenip badiga. 2016 yıl turunda söz var hazır. O kilde de etti. Koya kelebekti. Benim buradan geldi. Mektepte? Yok. Yok. Уже институтта бітіргеш. Ол Уфада бітірді, мен Қосында бітірді. Yüzün kalkız presidenti dersi var, bitirdi tükelemedi. Devamladım degen. İyi degen. Anları kilde. Қайда етті? Bir neyle başka eğitimde var ama ne var ki uğraşırasın? Şulay gitti mi? Karasına mı? Türlüğünki başka eğitimde var ama degen. Şıldan işte. Ne şu? Sen şunu sözden tırladın mı? Nasıl bir patlayayım dedi. Yara, sıra şuşun dedi. Karar bana eğitiler bir kelime kızlar kulak bilen yorada dediler. Bize işe var mı? Men bu ayda bilen gelişmeyin. Ne işin bilsen, bana kimin getirgen şu kulak bilen tırnağı bilmeysin bilgin değil mi aybarını? Göz bilen karaysan bileyim, şuna bil. Şu an göre kızlar var burada göz bilen yorada. Eğitiler başlamıştı bana Артур'dan sina koysun şiiri ışadım. Tışık nefret durumda söyleyeyim. Ben işini bildim ama. Koysun şiiri ışadım. Просто bana kızlar karaydı. Senin kulağın motor, kulağın. Öldürgeler gibi. Minanın başta... Mektepte okuğanda... Ellemese yoluydu. Yigitler oylamaydı mı? İyi. Bu oyluydu. İnstitütü tamamlar aşkına. Köbeşikte bir oylamaydı. İyi. Şuna Minan'ın sıvılara kavgaydı. Ничего такого не было. Kıyafeti boyunca... Kırda kurmasa şimdi mantıkken değil, dağlarına karabaşı olan. Ne bozaksız. Hadi sen, nişikine bulmasın değil mi? Barabarda Артур sana buletler biri yarataydı mı? Son birinci sırada ne şişe parmağına onu şartları şişe bildim o. İyi. Af bildi mi şişe? Bir kop oldu değil mi? Bir kasmotlu bulgarın kapıda canım. İlmanturlar, ansı bir gerekten verdi. İlmanturlar değil mi? Mehki groşuklar bile gitti mi? İyi. Şakalarlarda doşunda mı? İyi. Sizin kısaca sokağıydı canım. Kara, altın ayınlarda bile gitti mi? İyi. Ansıda bulgan. Bilmeniz isterim. Karada, şulay demine ileri bugün üstünde Артур tarafından Sina yazılgan, bir bugün üstünde Артур tarafından Sina yazılgan en zor bulan değil. Mesela anlayamazsın ben. Bugün üstünde Sina işin Артур isminden Артур tarafından işleyen en zor bulan. Bu nasıl yerine? Benim yanımda bu. Bakın çıkan akıllı suçlaraydı. Şuna da size bilsinler, bu ben başka cevap vermemeliyim. Benim de güdüp duran neyden, koşan neyden şulaydı. Şuna da dürüst, midesi bu fikirle girişi dedim elbette. Edelim ettirgen, başka sorular çok. Matrona bir lirический отступление, lirik tayfalış yasap koyarız. Артур деген bir motor isim. Şulay değil mi? Артур indi turmuş davrında sinem Артур komplimentlerden sürdürüp yaşar. Şunu bitirdim. Hayır. Mene şu mecliste gene bulsa Артур'da muhtap koyuyorlar. Артур деген isimdeki her bir harfine bir motor söz. Ne dediğinden soruğa cevap verirken mümkün. Bu ismin notlarında indi her bir harfine bir davay totarşa, oturulmaşa. Можно и пару şaka da kesin olaydı. Если oldurup olmasa. Eyde o harfinden. Min diyor, o. Akıllı. Angara jigit tuğulini kulüp duran tuttu. Çok bitken şöyle bir. Ревнивый дрянь. Ревнивый, конечно, он второй радиус. Ревнивый болса Т. Тына. Тормоз түгіл ме? Yok, тына. О. Уңған. Уңған. Қап қағым бір Қой арабан болсын енді? Решительный. Решительный, конечно, решительный. Алғышым жіберген болса. Сіздің білән кел оралашып қара тұрыр едім, ләкин не хикмәт біздің һәр нәрсенің өз уақыты бар. Нәрсе бір генә сұрау емес, сен отырғанша, қара білән һәр бір қыз баланы
Шунда шундый бер матур хыялы булаймы? Үземнең туй мәҗлесендә үземнең әтием белән бер бию бирдем. Минем белән күп эшләр бар, синең аны хыялларың юк идеме? Ул хыялны бүген чын башлабыз. Нәгыйм абый? Нука, җегетләр сыман сикереп кенә тор. Җибереп кенә монда кил. Менә шушы бәләкәй кызчыгыбызны бер кочагыбызга алып, мәйданның уртасына чыгып, мотор иттереп бер әти белән кыз бию белән китегез безгә. Şiraptağızın hazır sizge təqdim edəcəklər. Mənə qədətdə biz jəlab yürgəşində biz jəlabında biyib duruşlarımız sərəxət indəyəm. Mən ondan sonra da məndən siz biyidiydi xəyə bugün büyüşü olasınız. Siz biyib durğanda jəlab duruşlarımız sanki bular edikəndigə şu işət bular edik buydular indi. Və yaşama görə biz sizin xələmət damatur büyüğünüzdə bir qiynat qanacağınız bilən bizət dostaq işi bular deyən. Qarşı keləsiz. Muhterem qurablar, nəqdə şu mezgildə Nəqdə şu mezgildə qolbasınızın xat telefonlarınızını onda Instagram degan приложение bular və işmə şunday qızıl tüstə ol, şunday rakam aşağı Onday bulmasa kamera degan vkladkasına kirib zinhar üçün bu motor mezgillərdə tarix bitlərində şağıldırıb qoldura görürüz. Instagramdan bir şey gitseniz də bulaşanı men repost yapsayım. Хэштег Саманов оказывается. Хэштег ол клетка var demek. Görüyor musun? Samanov var. Okey? Şankara muhtarım dostlar, əzələriniz bu nıq mucizalar mizgil kuyovla birləşməsinin birinci baq biyovi. Sen bulğanlar deyib biliklər var.
Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә Империал ресторанының алтын залында бик матур гына мәҗлес, кызыл туй мәҗлесендә кунак булып утырабыз. Һәм инде безнең төп сәбәпләребез кияү белән Артур белән Нафиса. Алар кул чапканны бик каты яраталар. Үзләрен бер зурлап алкышлап куйыгыз әле. Артур, Нафиса кияү белән килешебез. Yani muhterem bizning endi aytib kelmişim bugun Svobodniy mikrofon nominatsiyasi ina, lekin baribir shu mezgilda men mana bir tug'anlar nominatsiyasini tugallamadim. Bitalimi bir tug'andan nishonlar bolasiga Ильнур ham ona xalaj jifti Ильнур. Shunday deyman, bir tug'an o'g'lisi bizning kuyovida Артурni jig'lar qizlar ekanlar. Qishloqlar shoqlaylar sizga bergan. Naqta shu o'rinda sizga so'z topshiraman. Вот теперь ход поясу, колледж в ТП. Ладно, я думаю, что я начну. Қадірлі Нәкеш, Артур, қадірлі Нафиса, мен Ruscha слежу шлагбанду. Дорогие мои, позвольте поздравить вас с этим замечательным днем. На самом деле это уникальное такое событие для вас. Хочется, чтобы вы запомнили его. Хочется, чтобы и в дальнейшем все вот окружающие вас люди также всегда были вам рады, чтобы вы, в свою очередь, всегда также радовали, приносили только добрые, хорошие новости. Дорогой братишка, ну всегда вот говорят, да, надо учиться у старших, смотреть на старших своих братьев, да, на самом деле я должен сказать, что я сам многому учусь у тебя, вот, я не перестаю удивляться тому, как ты всегда оказываешь помощь, готов всегда откликнуться на любую просьбу, это дорого стоит. Я всегда говорю, что в отличие от тебя я очень сухо слова, я не умею говорить. Но ты у нас в семье, наверное, вот как раз тебя это и выделяет, что ты всегда найдешь нужные слова, умеешь найти подход к каждому человеку. За это тебе огромное спасибо. И я вижу, что в этом вы очень похожи с Нафисой. Я очень этому рад. Вы не только как-то, так скажем, душевно-психологически, да, похожи, даже внешне вот как-то у вас есть сходство, я очень понимаю. Хочется пожелать вам всего самого хорошего. У меня нет такого богатого жизненного опыта, чтобы давать вам наставления, это прерогатива родителей, да, это к ним за такими советами. Я лишь хочу сказать, что в любом случае у вас будет очень много решений, которые вам предстоит принимать уже в ближайшее время. И будет много советов, как и близких людей, которые хотят там только самого лучшего, так и от друзей и так далее. Вы, конечно же, должны прислушиваться к ним, но итоговые решения вы должны принимать сами, потому что не бывает там правильных, неправильных решений. И это даже не столько важно. Важно, как ты будешь в дальнейшем принимать последствия своих решений, ваших решений. Вот. И всегда проще, так скажем, принимать эти последствия, когда ты решение принимал сам, а не так, что кто-то тебе его навязал. Ну это так. В общем, удачи вам, большого счастья. Вы замечательные пары, очень красивые, очень умные, очень целеустремленные. Радуйте родителей, радуйте нас. Мы, в свою очередь, будем стараться вам всегда помогать, оказывать поддержку. Не стесняйтесь, подходите, спрашивайте, что узнаем вам, подскажем, поможем. Всего вам самого наилучшего. Мы вас любим, ценим. Огромное вам спасибо за этот замечательный день. Мы, конечно же, еще продолжим, да? И очень надеемся, как родители сказали, что и в дальнейшем будем также поддерживать друг друга, так как ты у меня один единственный братишка, семья у нас небольшая, я в свою очередь также буду максимально помогать. Спасибо тебе огромное, я тебя очень ценю, я тебя очень люблю. Нафиса, я тебя уже воспринимаю тоже как сестренку. Спасибо тебе. Поздравляю вас еще раз с этим замечательным событием. И вам. Большой президент. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые друзья, уважаемые молодожены. Прежде чем как сыграть поздравительное попури, я бы хотел немного рассказать о инструментах. Режиссер, потому что мы давно с туғандарда бар дейді Рафиль. И шума. Режиссер, как называется вот этот инструмент?
инструмент? Да, курай. Курай – это растение, растущее на южном Урале, Башкирии. Мы это не забираем, этот тростник. Издревле наши предки срезали это растение, делали 5 отверстий и извлекались. Но хазер делается у инпорола, делается шпон. Шпон – это у нас древесный материал. Идем дальше. Как называется вот этот инструмент? Так, кем это флейта? Как вас зовут? Евгений. Давайте поаплодируем Евгению. Неправильно. Это курай. Кто сказал правильно? Курайчик, да. Мини-курай, именно. Артур, как называется вот этот инструмент? Кубыз. Кубыз бывает двух вариантов. Бывает деревянный, бывает металлический. У меня в руках металлический кубыз с металлическим язычком. То есть, дергая за этот язычок, у нас извлекается звук. Ну и крайний инструмент. Как называется вот этот инструмент? Баян. Думбра. Итак, вашему вниманию, попури на тюркских народных инструментах.
частый телеатор. Вот самый частый поздравления, да, Джерри? Скажи, пожалуйста, на свадьбе, вот какие пожелания? Самый частый? Да, самый частый. Самые частые счастье, любви, здоровья, удачи. Да, вот прям 100% это вот желается обязательно. Там не интеллектуал, туй мәжілісіне прям. Мәселе. Ну, достарым, балалар 100% біледі, олар 200% білінеді. Оның коммуниле бүтін ізейді. Оның ертегі сұлай башылары Артур, ертегі ерте білі. Бұлмады мәлі? Бұлдырмады қыз мәлі? Қошадыңды? Обязательно, көрірсің, отвечай бұл. Ансы бір қағидаштар. Әлі шуны тіректеріне, қазір біздің дәулетті bir yaxşılanan finansiyonu lideri boşuna. Birincisine bir lideri lideri. Okşadılar lideri, birincisine okşadı lideri. Вот сколько платят дядя Женя за первенство, не знаете, слушайте? За первенство сколько государство платит сейчас? Хорошо, мы поняли, вы не знаете, да? По-моему, 450. Молодец, он в курсе, вообще нормально, да? 450 чем-то, это же гранта автомобиль. Люксовый вариант. Да, отлично. İkincisine komutörler, ikincisine 600. Sen koyabilirsin. Sen kursiye verirsin. Молодец, senin kaçmanı turasının, 600 bin, evet mi? Üçüncüsüne jil verirler, üçüncüsüne. Yani bu laketlerin taşlar. 21. yılda, 2021 yılda yağızda konuşulacak. Yanvar ayında, dördüncüsünün alıp kaytuşulara 5. bonusun barışaktı. Evet değil mi? Evet bu ay. Sıra fındıklı işine olasın, ipişine ektirip edasın. Başına bana. Sırası olmak gereğini bulasın. İyi herkes gereğini. Evet mi? Normal bir şey o. Hayır. Haram zaten taşlar. Mınsı bir halime. Her bir yönetimlerinde meclislerde bir to'y majlislarida bu bolalarni tili o'rgatadi, Allohlardan nasib etsa foydasi bo'ladi. Ishlab deymi? Hozirgi zamonda ishitsangiz tag'in bir yomon moda kirdi. Hozir beylarga ismini jismini to'g'ri keltirib so'ylab turmaylar. Nafisa, Артур deb tugul. Bilasizmi ishlatadilar? Anisining ismini, atisining ismini shaqo jamishtirib qo'yarlar-da. Mana shundan kelib chiqar, shuni qushlab qo'yadilar. Ana bir motor yonmaraganlar bor, kstati mana Ozat, Olina, Ozalina. Endi, kstati Samanovi bo'ldi, Ильнур restoranida bir kuni. Va bo'lganida Ильнурda. Kstati, meni ismi qoldi, kuyovning ismi Ильнур. Kuyovning ismi Ильнур, kalashning ismi Sumbula. Артур isimler bildi. Ильнур Sumbula. Men aytdim. Aytagi sana kuyov bilan kelishimizning ismi o'sha bir motorga bir kishi ismi yozib qo'ygan deydi bildi. Yozadilar, topdilar. Oy bilan Yok kishi ismi. Kishi ismi Ильнурdan olganlar oyni Sumbuladan bila qolgan. Oy bilan nima dedi? Tega boshlanish qachon bo'lsa Артур emas. Voy bilan deb shirasan, shira. Ko'ngilli bo'lasiz aka. Qarang sana men aytaman, Артур bilan Nafisani qo'shib, bilan normal kishi ismini yozib bo'ladi ekan o'yma. Bularga tegish, fantaziyaga yaratishlarga tegish. Bu ishga ayta bo'layotgan. Hozirgi mezgilda har bir ustunga tortib chiqqan bir ishlar bir oq qog'oz. Shu qog'ozdan motorni aytirib samolyot tasira kerak bo'lsa kerak emas. Samolyot. O'shandan samolyot tasiramiz bormi deydi? Klassdoshlar, bilasizmi deymi? Давай, 10 gramm chorlinglar. Samolyot. Самолет! 154. Делаем. Дядя Женя, сделай самолет, давай. Самолет ясыз. Самолетni yasagandan so'ng tashlar. Samolyotni yasagandan so'ng. Samolyotni yasagandan so'ng şunun bir qanotini, bir krilosini molaylar ismi, ikkinchi krilosini qizlar ismini yozasiz. Görüyor musun? Пожалуйста. Артур плюс Нафиса. Bir qanotini molaylar, bir qanotini qizlar. Okey? Артур плюс Нафиса olmadingizmi? Bir qanotini molaylar, bir qanotini qizlar. Пожалуйста. Bir qanotini molaylar
Конечно. Так, muhtaram шушаны bilan заниматься turmanlar da. Давай sizga tamam bir big motor bilan sürpriz taqdim etdik, yaraymi? Ayy, bugun men butunisi shirli, butunisi biyik, naqta shushanizga bizning Noil baratdan suygan yora Komila big motor bilan bir qo'shilish yasagan kelishimizga muhtaram bilan sizga boshqalar narsalar suydirgan biyushi qizimiz Kamilito. Yes. Аплодисменты, друзья, Камилочка. Самый безопасный вид транспорта, так говорят. Так, на дядя Женя, я не совсем верю, конечно. Самый безопасный вид транспорта — это велосипед. Нет? Свои пешеходные. Ну ладно. В общем, ладно, верим. Самолет и самолет. Смотрите, без наведения самолетами разные разновидности бар. Почта, военные, авиационные, военные авиации, но самые популярные гражданские авиации, наверное, ушли. Да, Меня sizdan qarshimizda 8 гражданский авиация samolyoti hozir shularning butunisi bilan познакомить etib chiqamiz. Tanishamiz, что за самолеты, марка, модель, butunisi. Обязательно kerak bo'ladi. Konstruktorlari kim yasadi bu samolyotlarni, pilotlari kimlar bu pilotlarga. Ну и обязательно, конечно же, пассажиры. Видите, какие пассажиры у вас сидят в самолете, Только потом, как диспетчер, men sizga samolyotni ushlatib yuborgan pust beradi. В общем, siz samolyotni ushlatib yuborasiz. Sizni samolyot bilan ushib boradi. Kuyov bilan kelishimizdan aeroportdan qo'nib turmay, сразу ангарga kirib ketadi. Дядя Женя, сразу в ангар надо лететь. Yaraymi? Приземляться не надо, прям в ангар надо, окей? Angarning qopqasini siz ochib turibsiz hali, Артур, Нафиса. Angarning qopqasini ochib turib kerak mashg'ulot. Turib basa olasizmi? Yo'q, shunaqasi tugul. Mana shular. Mana shular. Вообще отлично. Вообще классно. В общем, дядя Женя, твой самолет, если он вот туда попадет, да? Артур сказал, выберем ваш вариант вот здесь, название. Ну, Нафиса сказала, на всякий случай 1% оставляю себе на всякий случай. Да, ты не хотел, пока живем трудос, месяц, да, потом построим трудос. Так, qo'ydan boshlab chiqarilganga. Davlat nasibga boshlaymiz. Yashashni shunday kelamada olg'aroq chiqamiz.
Көрсе самолетона бүтін үшін көрсінлер. Неге самолет болса керек? Кони. Шундай самолет бар ма? Исімі Нафир. Кем? Самолетның исімі? Нафир. Нафир? Что за самолет? Кто мне объяснит, что за самолет? Что за самолет? Самолет, неге самолет был? Повый пассажир, что твой матери? Неби самолетның исімі сөйле. Ту-154. Вот именно, Ту-154. Кто это сделал? Нет, это понятно. Этот вариант кто сделал? Кім олайда? Кім олайда? Кім сен олайда? Бұнда бар ма? Сен міне? Ну все понятно. Қазір бүтін ішті самозанятый. Өзді шыға, нормально. Пилоты да Айдар, конструкторы да Айдар, двухместный ғана тушка. Да, кімдер бар мұнда? Әйт. Мұнда Нафир. Нафир. Ага. İkincisi Nafik. Yok, ikincisi? O Nafir'nin sitesini yolma isim. Yolma isim. İyi. Bir yolma isim bu. İrot isim. İrot ismi. Yaxşı. İkincisi kim? İkincisi Alise. Alise. Alise değil, Alise. Alise. İyi. Тоже yolma isim. Тоже yolma isim. İyi. Просто anlaşılaydı, iyi, hatımız ismi. Вообще, bratан, uçurdamız bana şuşundan. İyi, bana şuşundan, uçurda bizimlerle gerek başın samolyotuna. Sonra давайте, kalkalım açıp жібереміз. Когда тидірге Тидірге түгіл, şuradan kirip кетірге керек прям. Да, әзір ме? Ту-154, Айдар, первый и последний вздох. Әзір ме? 1, 2, 4, поехали. Давай! Чуть-чуть не повезло! Чуть-чуть не повезло! Ильнур, басып. Да. Ну, миллиметр остался, блин. Еще даст. Телевизор так. С этой неги самолет? Артур, Альфис. Вообще нормально. Ан самолета, ребята? Нормально вообще. Продуманно. Кем ясады? Столик номер 6. Столик номер 6. Да, алсу. Көрдім. Қуантыр қыз осырағана егер боламыз оңы? Да, болады. Да. Вот сейчас проверим. Пилоты кем? Güzel. Нендей пассажирлар бар сіздің Амушкада? Альфис. Альфис түгіл. Альфис. Не Альфис. Вообще. Как вы это придумали, а? Альфис. Молодцы. Все, только давай. Да, выехал давай. Все, Артиса. Давай, Китай, попробуем. Может и даже полетим, да, может попадем. Давай сюда. Ага, а замыслясь. 1, 2, 3, поехали! Чуть не попал, блин, вообще. Ну, немножко не повезло. Кузина грязно. Wallah. Все нормально? Нормально. Так, телевизор. У вас что за самолет? Тепловоз Ан-24. Тяжеловоз Ан-24. Балалар ташыдырған. Балалар ташыдырған көбейтті. Кем ясады? Ренат Эфенди. Сіз мейді ол? Хорошо. Пилоты да сіз? Хорошо, ярай. Нендей пассажирлар? Мен табы? Да, пассажирлар Орисе. Тута. Орисе. Iya, Артур, Альфис. Нафур, Альфис. Какой-то Дару себе нашел. Дару. Лекарство себе. И гумуляна дорога, отлично. Риза. Ну давай попробуем, Ренат Эфенди. Китай, взлетаем! Есть, да. Браво. Подарочек сразу. Иди за гуляк. Милюша. Нәрсе бұл? Шолдай самолет ма бұл? Екі архитектор іштеді. Шабашқылар, короче. Кімдер бұл? Олар іштесе енді. Оларға кіші түсті бұны просто. Ие. Саман 08. Саман 08. Класс. Хорошо. Пилоты Милюша. Пассажирлары кім? Егіндер Арнав. Кім? Арнав. Нафар.
Ярый наф-наф демеген. Наф-наф, ниф-ниф, нуф-нуф yazıp vermeyin. Нафис. Nefis. Nefis'in bir esir pişkelemiş. Nefis gene falan. Анфис. Anfis. A тоже yok. Anfis. Фарид. Eyber. Namısı kışıksı. Ferit. Кызлар. Анфиса. Anfis. Çekhova. Yes. Aha. Нафия. Nafiya. Nafiya kan? Рафиса. Namısı modu olsa. Nafiya. Nafiga. Ну давай, попробуй. Где-то зайдя. Для меня уже очень совсем душевно. Я попробуем, взлетаем. Жигита! Жигита! Юлика! Юлика! Должен была судить. Самановы, Ишмаловы. Межплагенный, офигеть. Хорошо. Мара сидел с Адамасма. Арнаф. Сидел с Амариком Трае. И Арнаф, имя. Арнаф. Арнафис. Арнафис. Рафис. Нафис. Хам Ильшар. Малайлар болды. Қыздар. Ариса. Рафиса. Хам Миша. Мақша бола міне? Мында врачтар yazıyor. Милена миллион. Врачтар yazıyor просто машинада. Миллион екен оказывается. Миша деп тұр. Айда қола кетті. Потом еще давай. Айда! Полетели! Айда, кірді дейіп фамилия шоуды. Куда бекол? Руслан. Руслан кім ол? О, Русланның шешіне қарағанда бек әйбет конструктор машина. Пассажир. Yok, pilotsuz. Да, пилот. Гульназ. А пассажиры? Пассажиры. Наргиза. Ой, моторист, Наргиза. Альфис. Альфис. Галим. Халимовый. Kita gel. Hazırsınız, stop. Попробуем еще на паре. Бер, игрыш, kita gel. Кіргенің соныңызға. Пошли. Ладно, считаем, айда, считаем. Масы сізнікі. Давайте гуляк. Гуляк. Дядя Женя! А с договорами? Не шатразно с успехом на билет. Киева, вы последний. Я не самолету. Эл и Жирга туалет, что ли? Нет, кудыки. Ага. Так, самолет Кама-Сутра. Кама-Сутра. А мы так и поняли, да? Кама с утра, да. А не Кама с утра. Да. Проектировщик Эльза, направляющий Ильшат. Эльза бля Ильшат была, Кама точно была, да? И с утра да была, и с вечера да была. Какие пассажиры? Анфиса. Анфас. Ага. Анфис. Ага. Аристарх. Кірмесе ярай олақы. Аристарх, күтейді марша бұның ішінде орыс болсын көмей. Yes! Кірмеді! Вернулся, он им не подет. Айда, айда. Düşür. Kapkanı yapamaz. Hayır, Давай сюда. Поехали, кругом, я же никого не пускал обратно. Где вот эти товарищи? Когда самолеты кирмели? МиГ-29. МиГ-29, хорошо. Сделали вы сами, я сам видел. Сами же пилот. Двухместный. Какие пассажиры? Артурса. Альфиса. Очень хорошо. Да, прям видно. Даже самолет не симметричный получился у вас. Ну давай, дядя Женя, попробуй меня. 1, 2, 3. Правильно, что делает, а? Офигеть. Мертвый фиг, я
трюк, Ялина, за трюк, пожалуйста. Подышать маленькое движение, да. Қосырдан қарасын дайрамын. Кірмеді жол. Шуңа күрә сізге наказание бермеші болмай жігіттер қыздар. Бірінші бөлімді ашашады ма барымызда? Ашады ма аш? Жол баштыңы? Көбірек ішкесіңдер. Шуңа күрә аның тәлінкесін кімді бұзы жуырға дейіш. Кейді тәлінке жуырға қоқыға. Затмай. Вперед! И будем помогать спинада. Эй, анда тугай, ты чё? Заходи сюда. Сюда. Мальчик, девочка, если бас сказали. Сиди охота. Да. Дорогая, албетте мен bu jigitlar qizlardan nechta tiliga jo'dirmida shunday shaklga tushib keta bo'lmasganmi jo'ra bordi. Ayya, nechta men bu jigitlar qizlardan tiliga jo'ymayman deyman, sho'bi. Men bu jigitlar qizlardan eng motor kuchlanishlarni ko'rsatishim hozir. Shunga ko'ra ваши бурные аплодисменты. Kelin, xudo qo'shlarishlar keldi. Videogрафni bu mezgilni ne ishni desangiz, chunki bu internet mezgil, mana bunda sizning qarshingizda kelin ham xudo-xudolik kuchlanishlar odatda. Ayya. Mana menga ko'rinib turadi Nafisa bu power soqlarni tunji qilib pishirgandir, deymajami, ha? Shunmi? Yo'qmi? Mana bu ko'rinib turadi, Nag'imaviy massajni yasab o'stirgan bir postni. Zo'r bo'lib o'sgan shumshoq qo'ydi. Shokira Bizdur rahmatlarni shekeri bir qotiydir qilishib qo'ysangiz shart bo'ladi. Shakshaklar qolib turadi, qoslar bir odamga tashlaydilar. Kusi, ga, birat cho'cho'y, da. Shak, bola. Конечно, bilan, nidada ekanini bilaman. To'g'ri turibsiz. G'adatda to'y majlisida ikki qos keladi. Porlashib, ona birisi ona qos bo'ladi, ikkinchisi ota qos bo'ladi. Обязательно shunday deyish. Обычно ota qos deganni Nag'ima bilan qo'ydasi, bo'lak etilgan deyish boshqa bilan qo'ydasini. Traditsiya bo'yicha. Amana qolamasın ko'rmaysizlar. Amana ona qos deganni обычно tomodaga bo'lak etib berib ishlar turgan. Shulay deb Nag'ima shulay ishlaymi? Shulay so'rashtirdi. İyi bilen bir kanatı seni gelin. Şulayma. Şulay kan. Şayar aytadın işe şulay olsa. Büyük rahmat. Paranızda kurdu mu? Sevgili de. Kurdunuz. İstediniz mi? Yok конечно, paketçiler idi. Hayır. Hazır çıkıyoruz Kur'an'a. Andalarımız var. Bagajını kaçın. Söz oturalım. Bayfeli zaten. Bir de şuna bakalım. İndi şuna. Boshqacha o'ziyashov, urushchi o'ziyashov. Ona menga o'shirtirgan bir ney bor.
bir sözü var. Niye? Niye şöyle mi? Niye? Şunu değil. Bırak, o şimdi bırak. Niye? Deyip koyar o. Aytır sözlerini unutup, fikirlerini çoğaltıp, bütün boğanıma riza olup aytip gidersin şunu bilen. Şuna göre qarşı alırız şu mezgilde Nafisa'ni hazır keleş bulan tugil, özümüzün adına grupnik bularak çağıram. Башкортстанның Тәтіш районы kızı, bugünkü günde Kozan şehrining biz yurtimiz yani Kapitlik Государственный ансамбль песни и танца Tatarçasın şeytan bilsin. Gerek olsa Nafisa özü eydir. Özünün ünlüyona jırı taqdimide Nafisa Nazarova Tatarskaya.
не хотят. Ладно, давай, қыздар, сіздің үшін. Үшке хат дегеннен соң, үшке хат соңынан соң, Букетті тұтып артатамыз. Кем шушы Букетті электр бола, дядя Женя біле күйеу мұншасына қайтып кетеді. Нормальный жігіт? Күйеу мұншасына. Дядя Женя біле. Он уже полиция давал, она уже у нас проходила хозяйка. Все, forever, yes. Давай. Бұл вариант бар ме? Мен ақын шабыр не бұл? Самый ходовой вариант. Үшке хатыңнан соң Нафиса Букетті ырғыта, қойсыңыз Букетті тұтып ала, шушы қыз өзінің тойына шақырға кеш бола мені. Бұшқа тойын. Бұшқа тойын сразу. Риза ма шушына? Риза, все. Риза. Нафиса, сен әзір ме? Все, вот дядя Женя, тебе, пожалуйста. Бесплатно. Буксовать етіп қозғалып кетесің. Вообще, сенатың қоғам бауын олып шығыра керек. Неше литр итсең ол, тілесең неше олып шығыр, көрей ме? Башың біле кересің ме, ортың біле кересің ме, yorың біле кересің ме? Вообще, тілі потесін олып шығыра керек. Iyi, görey ме? İyi. Direkt düşüne elektrik olып шығсам, başından болады. Тазасына, görey? Вообще, өзің қарасың. Так, мұқтырам бар. Артур, әзір өсей? Аха, вала нормально. 1, 2, сас, Артур! Сас! Нафиса шоу Банкет. Шақырамыз. Бір күйеуіне қабылдап тұрған жігіттерді. Үйленбеген нәсілді қыз. Пансачки, мұхалип. Көрдіңіз ме қыздар? Прям нешелектер болды. Жерге түшмеді. Иденге түшсе, повторно кидаем. Если упадет, иденге кидаем повторно. И обязательно электр болмаса, кто поймает, вот обязательно вот меня шушудан надо надеть. Вот сюда. Да. Шушудан келіп отырса, значит, уақыт жеткен. Все время настало деген сөз, если не полезет, рановато. Если вдруг вот отсюда перелезет, поздно было. Осторожно, ребят, надо. Артур, әзір ме? Әзір. Сіз әзір ме соларға? Свадьба ма? Все, Нағима бай, все, главный сіз. Кетпегенде, поехали! Нормально. Вы быстро түнігері тұрған сауын қошақпады. Қошаға сылады ешімді. Тәкәді, кеймелі, тәкә. Бәйгеніміздің үшінші үліші қошаға кейдек. Бізге бұның жылдарға шыған жоқ. Шуан костюмадан мұсәтірге дейші мағын. Үшіншісін кейдек. Бұйтан жоқ ұшы. Бұйтан жоқ. Қайын. Ярым автораманлар. Шушы бізмітәменеде қабаттан свободный микрофон номинациясы иғлан еді. Әгер де күйеу бәлекелершіген тәбіріктеп құтлап өтірге тілегіңіз болса, Шираттағы свободный микрофон номинейшн, открытий, yes, давайте, дядя Женя и его ассистент сейчас будет поздравлять наших молодоженов. Да. Минуточку внимания. Слово. Не первому. Дорогие актеры, ну, вы для меня, так иначе, вы же для меня не просто. Но, Нафиса, наверное, ты меня видела один раз, когда я тебя когда-то вез. Прототип, конечно. Вот. Хочу вам пожелать первое, что ну, как бы вам всегда много всего пожелают. Главное, что родители вам пожелают. Слушайте родителей. Хоть через 10, хоть через 20, хоть через 30, хоть через 40 лет вы поймете, что они были правы.
Вот. Это я на собственном опыте вам прихожу. Ну, как бы гарантирую. Вот. Я, как старый холостяк, вот, пожелаю вам счастья, любви. Никогда не перевоспитывайте друг друга. Уважайте мнение друг друга всегда. Вот. И главное, резюмирую свою вот эту длинную речь одним, чтобы вы своими отношениями настолько радовали, а не слушали. Вот. Передаю Тимурчику следующее слово. Ну, отец Евгений все сказал. Молодец. Да. В общем, Артур и Нафиса, вы посмотрите, какие собрались у вас гости, друзья, коллеги, родственники, все красивые, все молодцы. Вы какие молодцы, вы какие красивые, вы какие прекрасные, вы такие друг другу прям подходите, прям приятно смотреть. В общем, что я хочу пожелать? Пожелать вам хочу всего наилучшего, хорошего, прекрасного, веселого. Это самое главное в этой жизни. У нас сейчас такой мир, что все что-то, не знаю, ссорятся, что-то еще делят. Главное вы, ребята, живите мирно, весело, прекрасно. Не ссорьтесь, даже если будете ссориться, переводите это во все такой юмор, троллинг, как сейчас это говорится. Это вас спасет, ваши отношения все-таки. Вам предстоит много всего, и поэтому терпите. Главное, терпение вам желаю. Также побольше друзей и знакомств уже имеете, и в дальнейшем желаю вам, чтобы вы имели эти знакомства. Ну, и в завершении этой речи хочу, чтобы вы оставались такими же счастливыми. Улыбнитесь-ка! Вот так вот, да, молодцы все. Всем счастливы, молодцы, ребята. Давайте дальше вместе. Ну, в завершение, как бы я это молодежи принято. Присовокуплюсь, вот это, чтобы вы ссорились молча. Аплодисменты, Евгений, можно вас попросить? Подождите. Я вот прям смотрел во время перерыва, вы прям отжигали, остальные просто рядом курили, просто смотрели на вас и курили. Не, вы не курили, просто остальные курили. Вы так круто танцевали, да? Можно нам вот соло один прям такой танец подарить? Прям такой живой такой. У нас диджей уже музыку приготовил, а оказывается вы любите танцевать лезгинку, да? Я прям слышал. Можно, да? Да. Артур, Нафиса, special for you, только с нынешним дня. Дядя Женя Узелен Ингерше, биюлердик персонажа да? Есть? Лезгинка не родного. Да, это битва лезгинка не родного. Сейчас дядя Женя просто сейчас. Женя, вообще огонь просто. Аплодисменты вам, дядя Женя. Это грамота без грамоты, только рамка. Да, только рамка. Ну и, конечно же, подарочный сертификат на право получить бутылку шампанского с автографом от молодожена. Аплодисменты.
свадебное путешествие. Нет, свадебное путешествие не получится. Только шампанское. Аплодисменты! Давай былай тірегелі. Мен ойладым, мен бір жігіттер білән қыздар арасында бір батыл үйіштіріп алам ойлап тұрам. Бір батыл, мощный болашақ жігіттер. Тоқта, подождите, былай болмай, Артур. Прикинь, как қыздар жігіт қойса. Бұларға обидно бола бет. Обидно бола, реально. Давай сначала тонышын қалай. Тонышын башлап қыздар. Сіз тонышты, или тонышты көрейін? Көрді қыздар, мен тонышты. Почти тонышты егер. Шоң көре тонышып кетеген қыздар білән исәнлер бісіз қыздар. Сіз кемдер боласыз, қойдардан келдігіз мұнда, нек кейдігіз керек едім ол. Барысы да сіздегіз әмін. Рахмет едіңіз. Мен Эльмира болам, Татаршыдан келдім, Нафиса белән Артурдан якын дусым. Эльмира, сіз одноклассник ба? Yok, просто достар. Подождите, сен Артурның да досты мені? Артурның да досты мені? Bu turda Nafisa bilir misin? Vallahi Nafisa bilge şahit. Alkışlar жібереміз Эльмира. Еленочка, здравствуйте, как вас зовут? Еленочка. Прикинь, вообще Елена, я не знал, что Елена, да. Как вы сюда попали? Я жена его брата. Вы жена? Все понятно. А то я вас не знаю, потому что Альнур сам вышел, просто поздравил, а я думаю, где же да? Оказывается, это вы. Аплодисменты. Қағидеріңіздің үшінші қызыңыз? Ралина. Сіз шулай енді? Прямо одноклассница. Кішкенеден бері? 11 жыл бірге. Офигеть, это же целый срок мала. Нафиса білән? Артур білән? 2 жыл. Жеткен енді, Артур білән 2 жылға жеткен. Самановы Нафиса білән біледі. Ладно, я быстренько познакомлюсь с пацанчиками, окей? Хорошо. Ойдап болам. Нафиса білән Артур менің шлай классиклар. Чем ұсынар? Дальше да. Ойдап ақыл жол бойға, тәңгішті жігіттері! Я бүгін дұрышмайды. Сәлем, сенің сен? Шат Ямилович. Уф, күләр екен. Уф, күләр. Илшат Аминович деп жіберген бұда. Нәшәлік кесәге. Сен баян келіп шықты мұнда Илшат? Әтшідан. Жоқ, шулай дұрайын, әтшідан екен. Бүті күшімден таңғылай болғаш. Қойда іштесің бірі, Аминович деп жіберген іштесті. Татаршыда ішкен? Бик зор жерден екен. Ну ладно, Илшат болсын әйде, шорт. Надзор міне? Бізге мұнда көлекір керемісің көген? Яр. Сұрарма керек, на всякий случай. Әйе, үшінші кетіміз? Ильнур. Сіз шулай ок? Мен бүгін балта тұтып тұрдым. Сіз тұтып тұрдым? Болта? Болта дейме? Топор бола бұл болта? Олар бәрі ішім соңғы? Сен тоже одноклассник, да? А не сена болта тұттырдар соң? Лучший друг Галиуллин. Шулай ме? Ну ладно, да. Получалось? Ладно, Яра. Давай поговорим. Одноклассниклар, но Елена тоже біздеке, деймін, шулай деймін. Міне, былай да біз қазір. Все-таки 2 команду надо сделать, деймін, чтобы и девчонки там были, и чтобы и мальчики были, чтобы обидно не было, если кто проиграет. Я понимаю, я вот прямо сейчас так сделаю. Міне, Илшат Аминович білен. Ильнур болта тұтқанский бір роста. Шуға көре просто ойнарына олардан изолировать кетіп тұрам мен қазір. Ойда, братан, мен сене чыгарам bu yakka. Чыгарсыз, әйен. Леночка, вот смотрите. Вот они одноклассники. Кто тут получается лишний? Не вы, конечно, вы не лишний, вы там нужны. Да, аплодисменты вам. Вот, прям в серединку, я вообще нормально. Прям, ну и пацанчик ваши сегодня. Хорошо? Можно хоть что делать с ними, окей? Реально? Нет, он не... Это вы. Я буквально на 3-4 минуты. Реально, прям свободу даю. Хорошо? Все, отлично, отлично.
Ортаға басайын да ойлар, мен де ел теткен екі атына классисini құшақтап тұрған керек еді сен. Вот хорошо. В общем, сіз қазір өзіңіздің команданың исемін ойлап табасыз, бір название ойлап табыңыз. Нужно придумать тоже название команды. Быстренько подумайте, Алина, быстренько. Банкет тоже отличный. Медалист, блин, вообще вы так классно учились, да? Отличники все прям, офигеть. Да, и Ильнур тоже хорошо. Технар, гуманитар, но не отличник. Ильнур не было там, отличник, как вы не говорите. И, в общем, физмат. Физматник бар, да? Хорошо. Ладно. Олайса сізге вопрос шундый. Гуманитарийный yaxşı білесіз дейді. Алфавиттен неше харf бар? 33 ме? 33. Ага. Көбірек. Неше харf бар алфавитта? Сколько букв в алфавите, не знаете? Много, да. Это очень хороший ответ. Много. Неше харf бар алфавитта? 33. Сида что не білесің май? Ильнур болтан Татарский неше харf? Согласен. Сіздің де шылаймын? 39. Кто больше? Поднимаем ставки. 33. Да ладно! Олайса бір түрі соң тұрған ең. Сіздің шылы бейсіміне? Тотарда 33. 37. Ага, 39. Міне, біздің группада, ең оқымаған кіші Альфис Галиуллин болды, потому что аны гастрольден башы шықпады бір көшірді. Жан-Крал жүлдеп соны білмей, алфавитта жидегіне харf бар деп отыра. Қабық дұрыс айтасың олыш, алфавитта жидегіне харf бар. Алфавит. Жиде что? Молодец. Куда ты самарат бердің? Так, в общем, нәрсе үшін я вспомнил вот этот алфавит, да? Қазір біздің Артур и Нафиса шушы алфавиттағы свои любимые буквы будут называть. Вам что надо делать? Вот эти буквы вам надо изобразить. Вот сіздің үшіңізден бір харf шығарған шешенечкі, да? Үшіңізден бір харf. Һәм сіздің үшіңізден бір харf шығарған дейін. Сіздің үшіңізден. Ойда ұят қырасың ма бұланы, тұрғызасың ма? Фантазия силами, говорим, ага, Леночка, в общем, говорю же, можно с ними сделать все что угодно. Да. Руководители сами тоже участвуйте. Ярима, прям с троих должно получиться. Ярима, давайте чуть-чуть вот сюда передвинемся, Ярима, чтобы всем было видно. Ага, составителя. Ага. Болдама? Да. Как назвали вашу команду? Ой, команда Топор! Аплодисменты! Хорошо. Команда Артур и сізнікі? Татарский, Татмедия 2. Татарский, Татмедия 2. Екінші сөзден өзінің маманы сеткені. Татарский, Татмедия 2 болсын и команда Железный Топор. Отлично. Все. В общем, мальчики, девчонки, мен кеттім көбірек жанына. И самая буква Нафиса сильно плача. Самая нелюбимая буква. Самая нелюбимая. Кстати, еще одно правило, вот как ксерокопия не должно быть похожей буковки, каждой команды по-своему делает. Первая буква? Твердый знак. Офигеть! Твердый знак. Знаете, это вот такой знак, это мягкий знак, но твердый. Да. Леночка, все рисует уже. Хазер поставил такие кишевины. Твердый знак надо. Твердый знак. Ага. Все, замрите. Кто сделал, уже замрите. Ага. Болдырмайда, иге қазбастырып қойдың өзіңді. Шулай болады. Ұшығырма. Похож? Если похож, аплодисменты. Спасибо, Ваня, вставай. Все, болды. Ильнур, болды. Вторая буква, Артур, братан, давай, сильно. Мягкий знак. Все похоже, видите? Мягкий знак. Ага. Айдар, еще раз, братан, давай. Да, сильно шутки мешают. Yes. Все, шагом.
Да? Наримовый. Sizden bukva. Носки. Наримовый. Нифига себе не катага. Да. Опа. О, и нас и на углу топтар сразу. А я все, тегелер, вы всегда вас, вы нормальные всегда. Шода мало что жирались, буква я. Все отлично. Да, кудовый жаным sizden бархаров. Ромашка. Резинка. Буква Р. Рисунок. Рюмка. Так, пиши за меня. Буква Р. Так, рисуем. Ириночка, вы правильно делали как-то, да? Ага, буква Р. Так, подождите. Эй, там впереди, безусловно, на Рахарфе, Кирилл смотрели. Поехал давай. Слушай, похож? Аплодисменты. Все нормально? Куда вы едете, добро? Ого! Буква О! Буква О! Офигенный дегендегі. Бұл иннан нәрселер құрабақшы болады. Қалам бүгіледі сығыла. Ұшаған ба? Ұшасына құп шамағыз. Ана, тегісі yaptı уже. Давай Нафиса там бұрау. Бұл ішінде ішесен, исенер мәлі. Тірімді өзің айттың бетінде. Бұл арқарыфта болды. Машина, мозги, муфта, механизм. Мрама. Хоп, быстро. Отлично, Татарская. Ага. Оп, давай. О, ребята, аплодисменты. Дальше. Артурчик, давай арада. Сволочь дегендегі сықарыфы. Сонты дегендегі С. Семечки. Қара тігіне қаман жата. Айның мәзәсінде қарамақшы болады мұны. Икі білім еталар қарасы болады. Ана тігі болта тұтқаны жоқ, қыдырақ жатқан әлі. Аплодисменты сұрағанда. И давай, последняя буква с меня. Буква Ж. Женщина. Нет, так не пойдет. Ильнур, вставай в центр. Не надо, вставай в центр. Вас. Пацанчики, Нет, ребята, самый хороший, я их отложил. Ильшат Амирович, смотри сюда. Когда была вас накеры? Кара. Yes! Ушла! Стоп игра. Шәкертле кунаклар, беләсем килә. Бүген без шушындый күргән искитмәле мәҗлестәбез. Бу мәҗлес инде Нафиса белән Артур өчен. Алар өчен бүген газиз балаларын шушылай үстереп, уя корып. Алар инде бүген мәхәббәт ушагы абысы җибәргән Нәрикән, алар иң беренче әниләре алдында зур имтихан тоталар. Менә инде алар ике яктан да караганда нинди матур кода-кодалар. Менә мин кода-кодалар дип әйтер идем, Альфиса белән Шамил абыйны. Абый дигәч тә аңлагансыз да, ул минем көч туган абыем. Ә инде Альфиса минем балачактан дустым, киңәшчем. Русчалар әйткәндә подружка. Һәм без аның белән коллегалардабыз. Менә мин бүген үзем шушы семьяны бик хөрмәт итәм. Шушындый уңган булган семьяда гына шушындый егетләр үсә. Шул хәтле алар максатчыл, һәм аларның янында булган шушы сылулар да, алар инде һәрвакыт җилдән, яңгырдан сакланып инде яшәячәкләр. Шуңа күрә, яшьләр, бүген сезгә нәрсә әйтәсем килә? Сезгә иң матур җырларымның берсен бүләк итәм, мәхәббәт ушагы. Мәхәббәт ушагын бүген яндырдыгыз. Ул инде һәрвакыт шулай дөрләп янсын. Ә сез аның шушы чакта җылысына һәрвакыт сөенеп, җылынып, ә инде шулай да ал ушак тирәсендә бик күп кадерле, яраткан
балалар үстереп яшәргә язсын. Ат юллар сезгә. Яшьләр, сезгә табышмак итеп әйтәсем килә бу сюрпризны. Бу шундый тәмле бу шундый татлы сюрприз. Бу шундый катлы. Бу шундый түгәрәк. Ул шундый шома. Шамиланың пляшы сыман ялтырап кына тора. Нәрсә дип уйлыйсыз? Торт. Siz büyük bir üzülüyorsunuz. Muhtemelen karşında nefes şu mizgide meclisimiz için mahsus hazırlanan bayram tortun karşıları vakitler ciddi. Kışlar yapana düşmek üzere Tort Stüdyo! У меня есть предложение такое. Qarasang mana bunday tortning birinchi ko'rakda so'zlayotganda bu hatto mana tortdek bilan aytib pig'odek kelib chiqib tushdi. Bu o'zida bir mo'jiza.
Чыннан да шулай, бик мотор, бик затлы һәм сыйфатлы дип әйтер идек. Әйдә болай дигән. Кисеп тормый. Минем хатыннан чәч каттыра торганлары бар, сиос дигән. Ел шуңа ситереп каттырабыз да сирватка кайтып тыгабыз. Ашамадык түгел иши болай да күп ашады иши диме? Шул ишиде. Компьютер мен ашарга диме диде. Сез белесез. Кисәпме? Ну ладно, я рад. Ладно, кисәп. Меня это пора уговаривать не стану. Да. В общем, яшка, әйдә болай сөйләшәбез. Иң беренче торт телемнәрен сез әтиәннәрегезгә тапшырырсыз. Ягъни әтиәннәрегезгә. Аннары инде кисеп алырсыз үзегезгә. Аннары миңа. Лиза. Ну давайте. Әйдә, бер башы шунда. И башка кисеп җайлап. Артур, менә шушы ике тәрикәне син үз кулларың алды, син буларны кемгә итеп тапшырасыңны беләсеңме? Иши булайды, бу Нафисаның әтиәнисе булайды. Әгәр просто безнең якта кызның, ягъни мәсәлән, хатынның әтиәнисенә әби белән бабай дип әйтәләр. Билбәм, син якта ничек әйтәләр? Гомумән, безнеңчә әби белән бабайга синең әткәйгә булайды. Итеп тапшыр шушы тәмле күчмәшләрне, сез кода-кодагый турып басыгызда име, «Хой, киюм, менә кадәр кирәк түгел» дигән булыр. Рәхмәтегезне кабул итеп алыгыз, җәмәгать. Давай повторяем, алкышлап җибәргән. Син менә шушы тәмле күчтәнәчләрне итеп бирәчәксең үзеңнән өлек навыя тиянеңә, ярыймы? Бирәр? Юк, нормально, биришдә, бирәр. Алкышлап җибәрегез, доктор. Алкышлап җибәрегез.
Артур. Biz sizni qisqagina tutamiz endi. Vaqtning so'zmisha g'ina. Sizni shu umr bayramingiz bilan chin qo'ldan tabrik etamiz. Baxtli, motor bir ishlarga nasib bo'lsin endi sizga. Shu motor tog'inlarda yaqinlarimiz, do'stlarimiz, to'g'onlarimiz bilan, yenilarimiz bilan birga shodlikli xabarlardagina kelasi beshaylarida Xudo bizga shular ishlashga nasib bo'lsin edi. Hamda Nafisasiga shaxsan aytasi kelar. İcatda ishlagan kishiga har vaqt energiya kerak. Energiyang bir qachon soyilmasin, ijodimda ishlarni kitirsin seni, zo'r ishlarga erishishga nasib qilsin. Ishdagi kollektiv tanda bek zo'r hurmatsinga bo'lsin endi har vaqt. Hamda Alloh taolo yordamidan sizni har vaqt tashlamasin. Yomon ko'zdan, yomon she'rdan, yomon so'zlardan har vaqt saqlab bersa edi. Benim dilagim shu. Boshqalarga so'zni topshiraman. Qo'shimcha qilmang. Eng muhimi birga qo'l tutishib, kellar birga har vaqt quvonishda quvonishib odamlar yasharga yaqin. Amin. Bilasiz, naqta shu mezgilda Nafisa krossovkaning Альфис, Ведущий krossovkaning bog'larini hozir beylab bitirgandan so'ng 100 metrlik kross chalashaq shu zalda u vaqtda Ильнур Qurali bilan ona metrovkalarni ustab turishaq, Альфис u mezgilda buyuk illyuminatorga hisoblab turadi. Ishiklar bo'lmasa, yigitlarga ham qizlarga o'zini topshiraman. Eng birinchi Альфис, onlara Ильнур, onlara Ведущий, onlara Radik ham tugalli Oygul. Durust aytdimmi? Degan durust. Shu haqida bitta kelasiz. Yigitlar, tiryot mikrofon sizga. Bizdan endi muzikal bo'laklar birga o'qilish, birga birdagi vaqtlarni esga tushirib, hammangizga da motorchilarni boshqarib o'tamiz. Yeah.
Ustanama ömürde yaz geldi güderi şal şaşın Ustanama yaz geldi Дядя Женя, Сапонова Татарская. Получается. Языка себе. Utanma dipsine olavuzdan yürüyerek Uynat gülüm diler Sinema sıkılır Vaktehin soru şakalı Yaktı gün elleri tozlara Utanma böyle yaz geldi gülerim Şal şaşın gürsene de utanma Yerlerdeki de böyle şolar orada Utanma, utanma, utanma Yaz gider Utanma, utanma, utanma О, идачалысыз, yaxşı. Режиссер еще неплохо. Пишите туда свой телефонный номер и кладете вон в эту коробку, вот барабан открытый. Так, берете купюру, пишите туда свой телефонный номер и кладете вот сюда. В конце мероприятия мы с женихом и с невестой выберем три купюры, потом я сам лично этот номер уже наберу. Если телефон недоступен, купюра автоматом отпадает. Телефон должен быть доступным, и сразу будем звонить на Дигасус. Окей? У вас времени не совсем много. Мен еще не сагез, потому что хазар Альфис Галиуллин биржерне уйнап куяма турган айтты. После этого, скорее всего, мы и проведем эту лотереечку. Окей? Альфис достар, пожалуйста, шаман каналына будет обсуждать. Поехали, ребят.
Менә, что кем конкретный малай акча җыеп бирергә может, кем конкретный кызга акча җыеп бирергә может. Наиль белән Камилә, конечно. Наильчик, Камиләчик, телевизорда пацанчики, телевизорда кызлар җегетләр. Син җыясың кызлар өчен, ярыймы? Мөхтәрәм кунаклар, кем көбеләкләшебезнең беренче нәниләре кыз бала булсын диде дип телиләр. Камиләнең шушы патмосына үзләренең бөтен сбереженияларын тапшыралар, ярыймы? Инде кем көбеләкләшебезнең беренче нәниләре малай булсын диде дип телиләр. Наилнең менә шушы патмосына бөтен сбереженияларын тапшыралар. Син кат туя күрмәгез, 2 минут вакыт сезгә менә моннан җиткән. Җыеп киләсез дә, матур итеп бергә сорыйбыз. Килештекме? 1, 2, 3, поехали. Ага, все, уже кыздан башланды. Поехали. На мальчика, получается. Ну да, интересненький такой вариантик получился. Еще білесіз, кем қызға көбірек болған деп ойлайсыз, шул шапсын әрі. Кем қызға көбірек болған деп ойлайсыз? Кем малайға көбірек болған деп ойлайсыз? Подождите минут примерно 20, потом можно что, все можно делать, ярмы, әзгіне. Туйдан мына моторлы жүктігілі бүй, оқырырсыз да, укырырсыз да, ярмы? Әйер, Камилә, көпме бұлды қыз балаға? 4450 рублей. 4450 рублей қыз балаға! Но сіздің оқышағыңыз бойынша разница бір колоссальный бұлыға дейшіді. Көпме бұлды малайға? 4700 и очки. 4700 и очки. Разница реальной культуры, Артур Нафиса. А вдруг и изомлер будут куярами, а? Вообще нормально было имя, сразу Артур, сразу решили бітіріп қоясың. Әйбәді, әйер. Яра, жігіттер қыздар, батнасын мен әбен достар. Оқшаларын лично өз қоларыңызда әкеліп тапшырыңыз. Жизни бір апамызға, ярайма? Оқшап жіберейін өздері! Что это и что мы тут делаем? Біздің конкурс мәжілісімізде қатнаша 3 бүлек. То есть біз лотерея ұйыштырамыз, лотереяда қатнаша 3 бүлек. Участвует 3 лота. Первый лот, бірінші бүлек, бұл да болса мәхәрәтлі бүлек. Бұл шынында, бұл бүлектен үшін бұл мәхәрәтлі бәйдірейді біз, еме. Екінші бүлегі біз очень сладкий подарок. Бұл
күчтәнәштән, хәтта үз исемен ишетүгә үк авыздан тәмле сулар килә иде. Валлаһи. Өченче бүләгебез, ул да булса безнең 2 кешелек сертификат. Кайда икәнен соңрак белерсез. Әйе. Шактый гына җыйналган, мин инде барабанда әйләндереп җибәрәм. Ярыймы? Барабанда әйләндерәбез барабанда. Айдар абый Фәйзә Рахманов шикелле. Барабанда әйләндерәбез. Барша якларына күп шактый сәламны җибәреп алабыз. Эй, җанаш, вайма, анда яхшы барып җитәрбез. Ай, нохая китте алайды. Нишләп йөрисең үзеңне? Дигәле. Айдар абый шулай димә? Ya, nişik kına bulmasan, birinci burakını mini üzüm oynatып җибәрсәм, nişik burak булыр икән? Әйбәт булыр дуслар, әйбәт булыр. Конечно. Так. Номера нет. Все отдает. В смысле, мы видели, номер булырга тиеш. Телефон номері булырга тиеш бит. Икега да әйләндердем, акчаны 2 генә ябалар, 3 алыйм. Юк, конечно, алай дигәчтә күз аны шатлана күрә бит инде. Менә бусының номері бар, кычкырма, Артур кычкырма, мин хәзер җыям беренче номерны. Мөхтәрәм барганнарыбыз, беренче номер 89 дип башлана. Не надо? Конечно. А вдруг он недоступен был? Нормально, Андрюшка? Недоступен был. Или? Шоңа бітеймін? Ничего не бітеймін? А вдруг вообще не чекші кәлеміз? Перекелден терминала Aro. Все, кедек достар, жиябыз бірінші бүлек. Поехали. Сізбі? Неше дейін бұта телефон номері? Конечно, келіңіз бұта. Алқыштап жіберген достар! Бұл жолдыз, конечно. Мәхәбәтлі бүлек бұта біздің бірінші қонашушымыз. Ол да ұзақ телевизор башалашты. Мәхәбәтлі бүлек. İşin aşık күрсәтергә сорыйбыз. Bir пачка жвачка лав изләп алып. Әйе. Менә шәйни укыйсыз, укый шәйнисез. Мәхәббәт турында бөтен нәрсәләр бар моның эчендә. Красавчик. Барабан әйләндерәбез. Балларга тиеш. Ага. Булдымы? Беләсез, 69 дұрысмы? Поехали. Iya. 09. Все верно. Алкыштап жіберген достар. Так бывает. Исеміңіз неше генә? Рәмзей, сізге бұл бүләкне тапшыру алдынан бір генә сұрау. Менә бүген күйеугә киләчәк туй мәҗлесе, әйме? Менә шушы туй мәҗлесеннән соң нинди ай башланып китә инде безнең? Әле пока август бар. Аннары сентябрь була. Мин домой месяц була яшәргә, при чем тут сентябрь? При чем тут август? Алкыштап җибәрегез әле.
рет подряд пора. Дай себе номер, ищи куда. 89-79. Все правильно. 89-79. Мындан олдағы недоступный телефон. 89-89 дейді. Маса 89-79 дейді. Шылайбай, Эльмира, бар өзіңіз рамайда дейді. Алқыштап жібәрегенде құлдығында шушы. Достығымызға, супер бөлек күйеуілі кіріштің. Қабылымыздың иге кішілік сертификат соңыға. Моншаға кішілік сертификат. Начну с папы. Папа, большое тебе спасибо. Ты вот всегда на протяжении всей нашей жизни, брат, всегда учил нас ремеслу, какому все, что сам умел, всему старался нас научить. Спасибо тебе большое за это. Всегда давал дельные советы, я всегда им пользуюсь, буду пользоваться, потому что они очень мудрые. И хочется сказать большое тебе спасибо за все это. Мама, большое тебе спасибо за такую самоотдачу, за такую самоотверженность. Вот ни для кого не секрет, что папа, что отец, что мама, что папа на севере работает параллельно, строил несколько домов, вкладывался по полной и при этом успевал воспитывать нас с братом. И в принципе он справлялся очень-очень хорошо. И то же самое насчет мамы. Я не могу даже выразить словами. Она могла, допустим, и заниматься скотоводством, и смотреть за огородом, и воспитывать своих детей прекрасно. Не подумайте, что хвастовство, но действительно брать с них пример действительно стоит. Большое спасибо вам, мама, за это. Большое спасибо вам за такую прекрасную дочь, что воспитали ее такой хороший, добрый, но в то же самое время такой целеустремленный и позитивный. Вам большое спасибо. Обещаю вам, что буду беречь, хранить и всегда любить. Огромное спасибо за такую дочь. Всем большое спасибо, что не побоялись, что пришли, что отнеслись с уважением, что разделили это событие с нами. Я очень, мы вообще вдвоем очень рады, что вы все здесь. Рады каждому из вас. Огромное вам спасибо, что вы сегодня с нами. Надеюсь, этим праздником это все не ограничится. Мы и дальше будем с вами тесно держать контакт, общаться, ходить друг к другу в гости, делиться хорошими впечатлениями, позитивными. Где-то, наверное, и печальные моменты будут, но главное, чтобы мы проходили, не сдавались, всегда были вместе, всегда держались вместе. Спасибо вам большое, огромное спасибо. Спасибо огромное каждому, ведущим, официантам, всем, кто участвовал, кто подарил нам этот праздник. Рахмәтім шексіз һәр біріңізге. Әдейм алар балаларын шектетіп бұлдыра алғанын һәм бұлдыра алмағанын да білші тұрған кішілер. Рахмәт сізге. Әдкей, рахмәт сізге шулай итеп қабыл еткәнегез өчен. Минем тормыш юлымда бик яхшы кешеләр генә очрый. Бүген алар тагы да күбәйде. Күп сөйләсем килми, мин әти-әнигә бүләк итеп җырлыйм.
Нафиса тойның иң кульминацион мезгилләре шушы булыр дуслар. Алкышлап җибәрик һәммә барча матур итеп биючеләргә, кушылучыларга, алкышлаучыларга. Фотоаппаратларыбыз бик рәхмәт. Шуны каты итеп кул чабасыз. Прям колакларсыз